Tonsu na de ka ne yenko. Tiwaso. No, Miss Mimpeno. And to know sir she me and no sir defend me. No, Miss Mimpeno. Until last time been there or never call na or never caught na. Nifi or sin if you were saying or never caught na. If you were him say. Me pacho. Akoma FM. I call Joshua Kwana so. Or sin if you or honor. And I'm not quite an hour. But none quite an hour one cash and tram. And ye buy. Yanko. And ye buy. Ye buy na a horn matum na me fendini beam. I feel was I say. Or say home and no say me pe. And I'm see you, Matthias. Intimate as yan or never call ni fear honor. Or never call ni fear honor. Or yes, say. Maintenance now non swantimas, and see you. Intimate as yan or never a da. To us so. Or never done a day babe. To us so. I feel assassin sending in a day. To us so. Toka say yan dear I'm singing say with the midday coin. Nam ka say rather than a boafo. A dear never the bedia boam. So. And in pijama any shares, and I'm pijama any share form. And I'm say rather. O say a dear nina a de boan a real dear meaning so many dash. Inti man can be Na one who sa wanyam and now why na catcher of sa wanyam. Me patcha must run a catcher and seminyam. And now we can't do some children. And I'm catching seminyam. What's the web beside some wine and yam war? Why now we born it in? Cassa. Me patcha me boni din and I be a one noom na casa case. Na ukona na ya ho no oni wudi nkwama sai na wakasa pacho de bi wakasa sai wakasa kase mebua pacho ene bi wonum na kasa kase me yanti bi mensere mani abre unim sere mani si abre ti sa akonya imu sesi ya no a ka won sere sere nhyemanum se mesere ya start se minisi de bi asere bi e wonum kasa kase ema wo bi anti asem no a wo ka no breben na yawi na yaw wade wukọ ni fie kasagu afidie ni mu kasa kase mama ye de abrewo wo wie ya sai wano ato nchen kasa kase berbe na yaw ede wukọ ni fie berbe na no frefre wo fon so wonim ni nyina ntika ni nyina akere me pacho na bottle over na bottle over ana odim ko ni fie 12 awia na se brebe no pacho anajo 12 pacho ya so don say we ran hene mu studio ja isa ade no anajo 12 no de uko ni fie pacho na anajo 12 no ya wo ka che wo one ti se wo kɔ hia 12 no kɔ hye na ya wo edem kasa gu fidie nim na kasa kase me pacho ndu ho na me so oni ho no kwan no wapi kasa kase na okwan no wapi ada wo so anajo 12 no so kɔ pɛ mema ana no so kɔ all night wo so anajo 12 opie kwan me pacho bu anu oni fie na me say wo bia wo so ya wote eya no wokwan kasa gu afidie nim me pacho bu a wo ko na dan fo ho aba to akasa wo ko na dan fo aba na so ayedan me kwa bi o me no na aduane sinu ho na oba no sister re mama ka kire wa dwen eye adwuma pa buapaye wo fia ma me na menim buapaye no oba betra ha no aye na adwen sabe nya ado na adwen nya adwuma no bra Facebook live Akoma 87.9 FM woni messages ya manyinya nya wo me phone so fa wo ene na ya ho
ya wo betra no aye te said ase akra foforo bi akra keto bi a woni mo hwe no woni bibi papa enanu a wo mo kɔ na ye ofie wona kaka ni twam munyina ehya na ye odem be hye wo hunu kai emeye ho te sa akra keto bi a woni mo hwe me se anadwo 12 no eya wo kra wanti se wo kɔ hefa pacha ya menkra no briba na aka chen se wo kɔ night no me pacho me pojo ma na ya mekɔ ho wo kɔ hefa me kɔ ni fie ho wo pon tamben me pacho me pon se sana mekɔ ho wo pon se sana akɔ ho ti se wo pon se na wo kɔ ho a wo be fie breben me pacho bu a me ba na abo 1 anadwo 1 pacha wo da ya kan say na ya wo dem nko a sister na ya dem nko a na da pacha yo na no se woni mu se wo ton nsuo me pacha okay enti na ya wo no wo di nkomo dien enkunim die ba enkuni franka no ye behim kunim di franka no amen gasta honyo na meto ne sa no enkunim franka wonka watwa black star honyo wo huro ene da ben na ye beye ene Romeo ne ayi oh Romeo ne boss they say 20 best ekuya twanuma ma black stars yo ntino we da mabam na moto ayo ene wo kai a obi a wa compose nyuma na refi boy enya ye ya no wa ba mu no and so hey omo my pressure o papa Korea for my pressure pa nenso said the Ghana mrantie ni si gina mu si bobo ne ma ye no afa ne jai me se wo behwa me afa ne ni agye sa dem oyimo asa we nyina na wo sa se ya enya wo sa yo ena na wo sa we wo ta sa we dia hwa ye be sha bro so hey, your chrome head that. Hey, your chrome head and I'm going some so that bro so I has all going to go. Merasi. Okay, so it's here. I'm passing your corner. Yeah, ma was serena or if you are real 1 year only a yasri be water. One bet me am why happy. Obi who are happy yourself. So happy pepper and a tene moment area mamin too for Akoma FM. And mamin too for a yakoso a war and sorry mo. Bronwa yeteswo a new memu baby a yakoso. Say ye koi obi wa sorry no ye penny na ye hunu say o peja kakra bia ye wodi asori sika. Wodi asori sika. Ebia na wo enyuma bia wo ye e won chenchen no ebia na asori ma no wo munnim ba ye yi ne paninti na asori sika bi fa no so nti yes wodi asori sika na fe asori ma no start yes Akoma FM wo bi ba na okohan dan no watifie no mu a na bia oba ye na niema nya yi wo ye tenants e wo ho oh wa yes wo peja o dabre wodi efiafo nyina ye no nyamo akoma bosu no wodi akohye baabi no ogie yiedie na eno so yesi ake ebia na ne yiedie pono afi na nyame abie di ama no wo bi nim dako a obi be peja ebia no wa adwumam wo started so peja wa ya no dabre wodi adwuma mu sika na eni nyina akone so ebia na ne nhira bi Akoma FM yesi ake esai niema egu nsori egu nyuma esai nkrofo abrabo ewo mantemu a wono motie. Let me tell you something. Se wa ma wo yonku yiedie anya wo fe na anya wo da obeka wo dadam wonye yieda se wa ma wo yon akua Marco. Yanchia Mrs. Stevens. Mr. Stevens Wakra. At the fair far, why ye diama Yanka evangelist. No, Yamisha Onyami on Shirano, no Yannikas. Yamisha Mrs. Stevens. Yamisha Yanina.
na chese pastor we are so nipa ya ade a osayi mame na ya ji mame no ho ade a wa ye no sebi period say mema mpobi ya entumi nya saade no say wamma evangelist BMW enema was papa retreat ya wo be ye ma me wo free Kumasi Bankran for so many years umisa me kapra and nanu a me hu se woni yakua kwanya accident na ye de wo car no e ba beto TV so Maa Akos ni ne edi beto so Pastor Julius mo de beto so mo ka se kwia and evangelist akwanya accident evangelist car no Akoma FM and ma me no so o plan ye se wo be surprise evangelist asagro wa mona mani o me wo wan evangelist ne phone be kire me osma hwe message bia me nsaka free Mrs Stevens mami bia me ko bompa ye ma na djuma ye fo ni na djuma wata na omo ye retreat chesema yani age akoma mu nsema badwafo nyina no kwasem ne se maame na ya ade a ye koma to ye yem da evangelist ede ka ne ba djuma mu nembusa se be ma ya che no free be ma na o ka no ne key we no de ade be kire nam se we ne key o se an nam se na de we he ne de bi o se hwe ye de hye ne nchemu ho ba bi ma or the same man who me and say na ajeso we dey nya akuadonko de ni bia there be me wan so ne tata bass no enya party ko ni bia akuadonko no onya start ya ebu ni mu se anza na aba enya track was so for ya so seat ni ye na me ba best pack no ma yiri seat ni was so for Miss Paki we are to boss na nyamia dom Mrs Stevens for tema na wache ye nua be ma no ka so fa nyamia and nessa so for ya sori oba bia na okuta BMW am nim say e hye nyamia nunyam na ye de nyam so de to so biem ma ye ma Mrs Stevens e wo tema won na adwuma efo nyina nyame nhira wo minim say so fo mpa ya wo boma wo no ye adwuma pa ntine ne ono so akai waye na adoye tesa na minim ye say adoye a waye ni obetwa so aba mo ho na enkokwada nyame nhira na pa nyame nhira no ebi no bi wansam na making we say wo asori no na say yes for mu sofo dabre asori sika no odi akoto BMW Akoma FM wo adwuma mu abeka say sofo dabre adwuma mu sika no odi akoto mi wa na obi adwuma mu sika nyerai ma mo ha mo opa wonso ko ye bi mama hwe de obi ya odi nya ne bibi no ho se woni ma ye nka ho asem wo na ye ka de obi ya ma ye ka do bi yansa so for some ba yansa ba mu ya ye ne ye nim no ama power frame awia wo frame o compare ha me twene wa ha wo de me fa o ye prayerful enti say nyame nam no so o konkran no so for me konkran abo o ko bompa o bia wada o te say ade china say so for nya BM na say o de asori sika o de o ha ho na me de bia me ka say ye mu bi o ka ye mfa ho ye de asori sika na ekotoye na ma ye nya asori sika e obi wawie obi sika na owie obi sika o fa ho ben enti ma bibia ni wa esese sofo man ha no e na sa wo ye sofo pani wo sofo same asore na wo na ye ni senior minister na say whatever menwene na nyame na de ahira no ma wani nye se de akoma mu nsem kru ye ni age ama no na bia yes say oni obi o neighborhood na say nyame ye bibi mana just be happy if you say once God is in the neighborhood e be o free ni fie ho na wo ba wo fie so don't get angry when God does something better for somebody man nyame nsha Akoma FM Maa Akos ye ko update so nana yaw oni ata yes na adwin mu kakra ewo fom sebio na ata ba ye se eba wa wo no nana yaw na ne dia nana yaw so baaye obaye so no na che se echinye kakra bebre ya da wo ho oso obi tumi wo ba na wo se obi oba Friday no oso obi tumi wo ba na wo se obi ana na wo tumi se we die ne papa no nso na nya ne dia enti na adwini mu ye ne ntanta Akoma FM oko aba ma ya ye die ne ampa na na ya e de ose ayoyo osi efia da nyame ya adom a sharp obeba die waye na adwene se opese wo ye no na wo die ne no na opese ohun se ne ba no no a ne ba
obeje na de na wahwe ne te se papa enye ne ba so so anasa a wo se no etumi ye saa bebre ampa ye nye na chinye e ma no tumi ye saa akra ne so ne so nye ne dia ne nso na ya wose on de efiada obeba no be ye die ne no ye hu se eye ne papa na enye ne papa nti asumdua aba no efiada die no me da se papa Akoma na ya wose obeba fiada na afa ya ye die ne na wose oba na wose adwuma ama no kwa nti se de tie bia na efiada yanso ye beto doctor nkra appointment na afa ya ye die ne ye die ne no so a ye betwa ama mahu process no eba nso a resource ne ba ye ne mu nyina nso e wa ha ye be ma mo ehunu resource na afei hyene nso ma me se onua tv edemu live na no fiada mo anya bi anhwe wo ho na enra nso ebisi ye ya dan yesio mo amunim sesesei world cup no bibia de dem matem aso mo ka se meka africa world cup na maka world cup timunya ansere me why world cup Akoma FM ya na omo ma ya analysis kakra na bibia to me aye kama entai ensinesa ntimonfa enche ye pa enti ena de edemu live ewo nua tv na afin so no uhwe bi wo Rabi 1 tv eno so edemu live ewo ho facebook no ya Akoma 87.9 fm onua bomodi ana ehye wo facebook ho efa ema ye update bia mu hia mo yemfa mre mo no mo so mo de to so yenua no ma mo TikTok ne Facebook no mo kaye ne a baabi a ye yakoduro ye bema mo hunu sanse no nti na ye wa hanye se ye be stories na gumu sa na mum se ye bema mo update no so Akoma FM YouTube Akoma 879 but more than subscribe your page no na emi a notification bell no se breso a you get notified na just say won so wa share link no ama foforo etumi enya bi ahwe afei moma yenkwa na ye ne enua ba bia yenya no ha sei enkodi nkomo ensem wa wodenam ano eden ensem Paulo ano eden mekasa ano eden ya na ano eden sanse enne yenua no asofo bi ho abasem sofo ben na ne ho abasem yi agesa Akoma mu nsem oba ma memu ha wiei Yena. Mente won kan ye. Yena. Akoma FM Wejidi. Passion. Sahu. Passion. Wedin. Passion me de ama. Ama. Passion. Ama free hina bai. Passion me free. Askwa ne bai. Askwa ene bai ye. Me da se ama wiei. Woni ya taidi ya yetie wo. Wona awoso. Makum passion me da se. Passion wiei die. Eye bokon so enya bokon. Ba me gidi se mete Akoma FM ha say dey by the time I mess away free I say you know na kwanya asofofo efa so sisi young girls te same ye wo ma bebra ye omo omo nam kwan na menam nimu bi na omo ka omo no otu omo ntimi nkasa ye de edi4 ye de asofofo na omo use no as a stepping stone na omo higher young girls na young warrior no oba na ode nkomhye na ode dada ode nyamese meye wo sei na ebia ohun no na ye na kono ompene nka no kra nsho na ode nkomhye abedada wagye ade bia eye wo de agye waboso asai wo mre Eno ne ye beka ne ne eno ne ho osofo bia yo bi sa da hu wamiemi a wo mpokuya wamiemi a wo mpokuya ayire ne etia ne ama ye starting fresh as ye ne fa nkwa wi pasho ahyase na afimu eni na bibi ntimi ndi kan fa sorry ni ntuja no problem na me wo ho na me sofo no invite different pastor by ya obeye revival ewo church no enti no one sofo no a me hye ne na ase na ye close so mo didi nkomo ba ku mienu bia nti ombe kama enti a wo se wo sofo se ema na e wa sorry dem ho ina ono mu ina ada na emu mu nkwa na ono wondai Akoma FM na nkomo be ni ema ye ina e wa sorry ono ye ina ada na me na ono me ndai a nkomo be na won so ne ne tena ase di ema ne kan asasem ne ye den e trel ena oba still am da so wa sorry ho na young girl a chese meni eji wo nyame fie me tonyo me siesie asori fie ne sa ade ade no enti na ode nkomhye na o se nyame se obeware sofo na emum sofo na obeware no enye o papa na wo ne nanse no na msi na ye hwan a o se ye me na msi
na nipa me ne natna metene nan so all this while enyo no ba mu sesi a wo se eyewo enti nkomodidie mu ana wase woni obi a ho minsimi ni obi a ho ene sa dia ma menti ase na me ne ntina enti Maako menti ase se me ne betena no ewo ma na ase ne nkasa yemu enhye dan sisi so obehya ase me ne ntina kakra na obeka kyerɛ me se oba na bana owo no ne bana yare enti opamacho se me wesika kakra o me ho a me mfa ma no na ode be ma me na emu sika bi obegi bia me nchonto na me so se sa na o kan dia mate enti o sha se o se 100 cedis na me dia ma no o se 100 o se 200 na me dia ma no ena young girl a mesi so a sofo so obe ware odi sofo no nso nheda ni enye ejuma bi aka sa ejuma na oye no ho enti se ye stew anamaye eye nkwan anamaye se ne aduane kakra food style na metimi ana me dia akọ enti me kọ no ha me hu se akola bi ni nanam ho na ota bobobo bi na me se na we nso Matias se wo se wa wo ba ko na oba no kra so ba we die wanyini wo se me girl bi ana me ne no wo ho na ne ba ne nyame de na nyame e de aso na so se me hwe no na me se onua na obi a enya wonde ne na wo ye wo se nyame se hwe akola no na ejuma be na wangasa wo ye na chese me kakra wa na ya wo kasa me wa me mfama no na wo ji a wo sa de hwe oba afoforo ba enti ne ye ne kasaye na fe me ni aba me ho sese me jimi me ho e ma wo ne me ada afi de me ma me ni emra me ho so enti afi sika ena metena asia me ne tena asia na July beginning of this year mu next can be 2000 na me ka try ni say me pacho sika na wo jeje no e do 2000 enti fa me sika ma me no so na ordinary birthday no obi sending no 2000 plus enti on the Australia wo discount be ma me Monday no be kwa ko yiska no ko yiska na wo discount be bre me wo ho Monday man tenenka Tuesday man tenenka na me say follow up o say Australia cars ya bi be ya o de ye uber ibi enu bi no pese okoye o di 2000 koye deposit na nebra penny sorry obi wo ha o yes ejuma ni bi na me say si a software wo a won hyeda ma me hu ade potea ekoso me kakra me wo no na wa beje wo a won fa bi ma me de kakra me wo no na wa beje enti de ahini o so on de was Australia me ma na emfa scan koye deposit na sa time no scan do 2000 na me see you mate enti e wo ma na wasaba wo se chese de beyond de bibia bebom na ne bra asende ni ma me sika e de ama no na wayi scan mu 5 million na ko chaloto enti wo pamacho mi face kana mis so for akotwa loto 5 million 500 Ghana cedis mai mu ayade amasesi asofo twa loto enti ana me say asema wu kan die nukra bi animu asema woni mi kin nukra bi anim na mum ye mpensem mbu aten so wo se wo 5 million na me we scan wo mo sine be ya wo no ma me relationship ne breaking tino me the 5 million ne be ba na me di amano enti metina asia ne ye ni nipa su nkyere software opese ogumi young lady opese oware no because me nim say software na ejuma eye ofre ena ofre bia no wo ye ho ejuma enti say nipa no wo field mu dada na me young girl no opese opeke me a obegru me obeka say yesi ono onka say yenko church program ono no wundi bibia e fa nyame hu bibia na miss ena na of mare ni mi di ni say ni enti me ametina asia na miss daabi sine ade ne ka kono entro doso esen no kra ewum enti me dididi mu sa na me be share ade kakra asimitu eduane ena obeka kire me se ne maame yare na ne maame yare na koye pressure Akoma FM menopause na wojo bi a onom na ne bra panyin ni ho ne bra panyin so ye prophet kese wo omayimu ena ne elder brother na wa abuchi ni se Monday ena obesimi asend this ka mama to edru na bre no
na ne ho mete so on pese obe losing the mami nti oba na msi you o pese na so pe 200 Ghana cedis na me say won say 200 cedis we amede ma ono enne be mo hu say eye no kra na wo kan na say enya no kra na wo kan say ye no kra o maame ene me akasa wo phone so da o maame nim say unya adwuma ena o maame nim say source eduro no be fua ba ni na esizi enti so de eduro no kwa eye den thank you bi be free ni nchen aba say ama e ho na memehu ebe memehu say all this one sema wo kan no e ya cho maaku ampa ma hwe ni mu amante fro bia maami anka hwe ono angasa anka hwe ni week fufuro bi mo no asaba so yale malaria na ms malaria de hini na den me wo hia me no ma miske bia o se bia me fiska no nto na opa wadigi ske free me nchen sika no edoso na wo de sesa na wo kasa wo yare bia and the mansimi anya adwuma baby a okọ hospital no fa location no mami na me hia wo ho wo se debi member na me se debi ma member me busy entine na me lazy busy so de mami me hia so me hu in person krampo ache wo se debi me ma wo ma na so ma member you mate enti oka so o ma member no na me face scan send no ma face scan send no mantini nke biema almost 2 weeks kwa 3 weeks na me say na just all this so akrampo no penny aware sem na the buy Akoma FM na da na ncho sem insema okay na mu bie ni hoye no kre se we share young girl na no kre mu so obe ware me no kre me na officer on me bobra na me sumi the busy type kakra na se so wo yare na se ende me se me nye busy ensi ma me nye follow up enka me boni amaye ne den ensi ye won krofukro bia na ehia o park so ye bom pai na panyin bi wo na me frɛ no na me de tu ne ni se pa cho se ni se na nipa so me si ye de me nam so enti maye ma adwun se na Akoma FM ye me pesa me ye ne se me pesa me de ne ba radio so enti me kai na maame ne se na ono a ne yonko sofo ye oba no ho obese ye na kire no ne nadanfo sofo na oba ho na me wo ho no ni secret o kan ye ma ono mo da ye ni nro nsem ne ma ho ni o mo da wa sorry wa sorry dem o sofo na wati asori no sofo na wati asori ma wo ni wo ma da wa na asori ho da e wo na asori ho asori ho so na na wo e ho na me won ti nkomo no koye se asori dem ho na oni mani na ada na emu meme pe e na one me nai Akoma FM yenko sana ahyase no enkomo no eko bai enti na omumienu no ye friends oni singers no we wo asori dem ho oni singers oni na say asori ma because one menti ase Maako ni ekoba ahyase ne say baby ana meme wona asofo no be revival no sofo na meme edi na ba ha say na danfo na ye ne owo na asori no enti say o ma ye young guys no mudi nkomo enti say o moti ho say o say o gewi mene na dada o say o gewi my ni say ya wo mum ye nu nyina ya asofo enti asofo na edi nkomo asofo na edi sam en wo ka che ne yonko sofo ne say asori mbawe o say we mene na ye say da seriously Maako asempa kan remember na ha kamembet na ha say enti niema meni ba me hoso na me so okay niema me krampo meni sa ba me hoso kese kra Maako ye sofo na me won nchen no emre bi osoma me say mento ade emre no na me obema ma be hia no akokɔ space be hia no akokɔ space ana wa be fa me ana se no wa beji si be na Akoma FM Akoma FM enti wan fa na me de me koi nti ni me de na ba say no e be yi atum say wo papa say emre bi osoma o se fa ade ebre no na nye se na wa boro ada enka wono wada hwan ya brother ono sofo na brother ono sofo no wa brother enti nyenye senka wa brother enka o ma wo de ade ni hia na ofie ma ono wo dai na me so okay na che say all this was asem bi obeka fa sofo no bia no no cry because meme ne sofo no
ɛna saa course wɔ ntem ɛna me fa no sɛ normal thing so se wo so for fa de enhia no na me begina kwan mu me frɛfrɛ ya wada enti wada na sɛ the next moment ye ka sɛ wakodi nkɔma akyerɛ no yɔnko sɔfo sɛ nyɛ sɛ na wabro ada nka no won so wada ɔka kyerɛ me sɛ ɔno nsɔre ma ne nyina da sɛ megye tu me sɛ yɛmpa sɛ ɔne ɔmo nyina da enti na afei from respond na ɛwɔ church no church girls no obi ehu anase obi ema attitude because omo ehye omo chimi say one sofo no na show by na me ni minya me ntemu no na me se sofo no hwi ni me ni mienu ntemu ani asoro won de mo yam ho bi because Akoma FM akrafo nkwa na egu asoro na wokumase ana wa wokumase he ya wokumase ha ahwani obebo brono ni din mebo brono ewo brono be so krono ma francho yenko ehona sa sorry no yenko enti maame na meka se medi kan frɛ no ono kra su no si abi ade ani pass me si di ye na wa makwan ma ebi atu na meka se ma mpasho me de ende be different no because momo no manyini chen sofo na one mo dai no ba me Akoma FM ena samo ye kan mo hye ya me pen so no saade ni bejai se young girl ebi a opese oben nyame na sofo de ya kwankyere asofofo na bi timi yese de se kona one be ma kranko da ne face ka be ya kwankyere na chese wo kwan na wo be fa so a ono no be giske free wo nchen no eno no no mumu hia o eno no no ono no hia ebi kwaso omo ho baby ana me won sana na ekoso na otimi ka cho say baby a e so be ya akwankyere we say e se chese ono akwankyere kwan obe fa so be ye akwankyere na o se bra na be ye no eno no no hia yanko eno no omumu hia na asori na mo wo no like married men ni ho married women ni ho ma wo ma ware eni ho Marco ebe ye onwa se maame fo merwafo krambu no omanyini chen boy ne maame no krambu no no ne omuda like by otumi ni sofo no obese wo pani di nkomo ma otumi kire wo so ekwan sei no se wo fa so ene maame fo pani fo da because ono na ba ho na obeye revival na obehu no opewo no e de nkomo bia we ne ene na die no se wotumi nunu no bra wo ne compass no obetumi akabia kire wo the first otumi ka kire wo so ne asori ma no dodo no adade obetumi nti ekwan be so no fa so ne omoda kire yemu se oka kire wo nko ade me pesa wo be ka bibia nya no kre but oka kire wo nko ade ayepese ho eno kra de enyo sofo no ne kan ne na me won nchen no ono ane ka kire me because ebedru maybe na say Akoma FM omodi asem ne ba radio so ba na finance omu sestro un se omo de sa prophet prophetic no na di hunu now na meye wo sei na meye wo sei enti afi nipa na pese odan ne ho kra wo ntimi nden ne ho na omo sa wo omo rituals a megidi se na omo de ye because enye normal being say more than 5 ladies na ono ye nyina ya da na wasa be gina ho na wo si nyame se di ehin na omo ye enti na ye say young girls na say we hu ni say ne kra no we hu say ne kra no no asofo be frɛ wa ba ne office bia no woni obeye bia wakoso pa no wakoda enti say wo no crampon wo fi mu say wo pese usua ade a wo pese oben nyame a ye kan we chire no so wo ka say uti a wuntimi nye cause ebia wo nim say nia omo ka no enye sa na etie cause me kwa sorry more than 1 year na so for no kwa me nim ni fie by no obi fie say nipa so me si de one so for no na wo ho nipa ade na wo ye de wa sorry ho mo feel so ban so for no to be hu so for no fie say na oye young guy Akoma FM na ashase no na ayese na me ndi kan amfiti antonyom e chire na me say
semi wo voice na adin na menya bibi wo nyame fie maye osha kakra na me kwa sorry nso me make sure say me contem esua bible studies e maye praise and worship enti say church no ye over but me busa o say na wo ho no den na wo fee say anko yi den na wo fee say ekoyi say na wo fee say ye ya ebeye yi na me so okay me sisi say bia ye say ebeye say e bia kwan wo fa so no we kasa ye wan kasa yi e bia se na we ye say sometimes no je me thought and I say me view say den na me then na me join say oye the kind of ministry na ebeboa oye like in age be saying the age be 30 33 34 passion 33 34 passion. Okay wa worry oye be ma wa so for worry say see ade wa worry but first need no worry o worry when you feel saying enya 1 year kra o worry nya 1 year wo kwa sorry no enya feel saying me kwa sorry me 1 year mu ana sa enkomodie no ko na me say na me bi eni ase ne ma me jai amanko asori ni ojide passion obi a won ware ye asori no ye one man church passion afeni yate asori no ye one man church by time na me wo ho no na sofo no ware okay sama na me wo ho na sofo no ware enti me fimi jai asori me catch me say me nkwa asori ni biem be say May June mu hono na sofo no e ware this year e no ware ye enipa members a e wo asori mu ho yesen na Akoma FM ju and about 80 85 when say akwa say eni owo nipa owo nipa ena wo de atro na no say nyame nipa de atro na ne so woni wo mada oni o mada me kan say I like seriously because me ti ase enipa wa sorry dem obey 80 passion wo muduru be 80 passion ena otumi de to na no say woni asori mani woni bi ebi singers like or shares like young ladies and now sorry mani na asori no wo bi ni na yure ma ho like be bi a waware ene na yure ma sa sorry no singles omo maware se wa ma wani anda ho a wani beba ho so no na one wada se on kan cho so no beda o sofa wo ne nchen o fro se ebia because me kai se me bibi ntimi boni pani din o se one obi din komo no se sofo no friend se ohia no na abobe se 10 something no obi san se wo mada o se ane me mada o se wo de etwen nyame ya adom e china mema wo de ade ehia me e wo fie no see you enti ade achi no so adamfo a all victim da no friend say endro ni pass me si frame you na say ni say no kai no see dey be menko ukwa no ho odin pa ukwa obe for so no beda enti aye say enna no ye de akwankyere aju sika ye enna no dawson na girls no e show mo ho a obi ntimi voice out na hihya omo sensem no ye den na wote ye say sofo no frɛ obi anadwo bisa ne sɛ wo mada ene adeade moy na bo wa mane meme die ba ye ya me frɛ panyi oba ba kwan ye na ehia ye kopak so ko bom pae no ɛna o ka se sɛ minim sɛ sofo na o papa o se sɛ onim sɛ o papa de na mu nyina mu nim sɛ me na ɛwɔ ho na madam fo aso mesi kra intina se afedie maame no ede ono past experience no ena edi tumefo say na waye inti adin na mama meni anda ho asama meka se me maame na me friend di tu n'anim no saa na okan inti okan na mesema manya afomawi ena sine na odi ni komo sine opportunity no ho say ono na enyame nipa oye kronkron ono de kwan a ye papa no fa sisi mu no on de onye bi no na o ka hye me so obeware me ono obeye revival wa sorry na obeye ye no a wo wie ye no
owie no ofra wo anase kwan be so eno ono fa so nya wo because waba wa sorry waba be ye program now wawie okọ enyu one mo na esum biem ti kwan be so na ofa so kwan a ofa so ye revival night say ono ni ministry astin sa time na oba ye no enti na ye say na dance Akoma FM na emma se me yin sinu na girls na di kan girls na bi so sorry wo ho say omo de ne be ko enti na se na ba mabu enti na se ye na ye ban ni na ye ne ndada no ye na ebetime gina se unua kwa ho kire mu a ugina ma no enti wo invite we ba se ombra na ombe revive in the church no na we so ba no so abete nkomo differently enti ema ntawantawa eba ono no asofofo mienu ni ntim na fe right say me buy no can say kire me dia say me buy na me motive Akoma FM and as see a wo pam me free one sorry say me nkoma me madia and na me so nkoma bia oni medi bia meka enti na otaba sorry na otaba ho otaba na ne ese me na mate ma sorry enti me invite wo ba ko aba sorry dem wo na won so ba ye wo ne ya wo ye no enya se mitumi pam free ma sorry enti wo ye na adin se obepam no no ena we nso ye na adin se obepam me nso de na me nso me use onkomo no as a stepping stone okay me nso me use onkomo no as a stepping stone Akoma FM sorry okay enti ultimate succeed kakra yi ye na meka say be say 6 afi na de ye copack so bomb pie na ya kakra de tenede enti one day bi na ye nyina ye ni bai ho se ye nyina hana na ye free o ye nyina hana na ye free o enti ne ye se nipa no kra wonya kra mpo na se ye gina park is no be pie so say nipa so mesi na all lead ya yanso ye wo conscience o say na ye be free enti na afia se ye na ye ni say ba ye ho so say enti den kra na ye kra ya ye enti ne ma omo gini di say na omo wa ho kyerwe mu sa kwan we so na nipa so mesi be sisi no enti ono de na so obi agini di say ono de chese onye sa enti me so me de me de betu mu no mo se ene samu nyina mo ye ba ko enti me frɛ maame no de tu ne no so ama jaima ne nka na wo jaima ne ka enye na me se da bi because mo ka se me meka kra na o ka se ma me nka na me ka kyerɛ ne se we ma me meka o chena obesa ye ne sensa bi wo de atrosem ene nada ada me age men kakrawa ye beba ho won kakrawa no ogigi ye no ye beba wa ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no na wogusu a wo tie no na wo hwe bie no bia na ya wo hwe no onua TV na so me gidi se wo mo enya problem kakra ida omo network no emwa wo mo entu betumi ahwe bi ewo Rabi 1 TV ni nyina ewo multi TV no so enti mu amon send me message say mako yenimo as onua TV or network problem oh please why has onua TV gone out of the conversation I think they should check their network enti wa we send network no enye stable onua TV ubetumi ahwe bi ewo Rabi 1 TV and also ewo multi TV no eso ubetumi so aba Facebook live Akoma 87.9 FM wo be like page no be comment no wa share e de amaye YouTube ya Akoma 879 FM asam no eni soso minim asofo binumu a aba ya fa Bible na ye gina edom wanim na ye preachie na at the same time mimi kai se wo sofo bi hye ne ho akonfo me kai minim se wo huna soro kro wo sofo bi a wono no ya woda soro kase pa no asori wo TV su na ba dom wo asori mu nyasam ketwa na ya me wa head branch baako wutin sem ni bi se ya obekasa na sesem asaye no kore asanye no kore but ebi makai bi dan mahunu bi da
na wo say woni asori baby na woni ne hyehyɛ ho ti asori ba na send the message o daddy obembe no na yere say hey daddy dey menti ase oh but you know say e ma wa so na ye me ma e ma ye me daughters enti no me ma ne wo mo frɛ me daddy a sɛ nya hwio na sofo ma me say ayo afei die nyame bɛyɛ na sofo no wo mo to betwi maako kyerɛ sɛ dakuru sofo ma me tu kwan na sofo akoda akonyam twetwe ne bɛma ma na so de yagyina so yire kyɛn sɛ premier a wɔkɔto akyere ayi aponkyerani gyina so pa no wa video no de kɔma gɛ ne sɛ sofo ma me tu kwan yo enti we nyina ye wodia and then ye was send ye na solid platform so zam and the quarter so sofo train say we benya message back say girl no beka say oh sa sofo ma me tu kwan wonya ye we benya ya sorry Maa Akos sofo da die no wa ye sofo na die sofo nkonkɔ hwe a what send the Akoma girl no WhatsApp no what the akoto solid platform so WhatsApp platform so on the nyame aye afei asose asore mane bebe fie so omo mafie mission also sofo itimu wo fa ahoma no ode share ho wa se no wa konfa asore mane be fie ompanifo ba na sofo na sense wawu nsem ne bi wo ho a Akoma ase enso no krepa enti de me bi sa wo ne se sa sofo ya wo ba hoi wo catch obaye revival ma mo papa na mo tene ne ase a wono na ese sa asafo mane de dodo no wa wawe achievement your de bon ho samarane de nyame so wa meye no wa ya wie ti waje ahenche no ahye o de bo samarane o beye na dwuma ma no na wa behu na ni je ho wa ka kire wo se na ni je ho no osofo a wotene na ase we born na mane se papa osofo invite ni say no wa ka kire mi o ye mo ho mpaye mi kunu no anyanye mi kunu Akoma FM Mommy mpasho mambo na mane dienti pasho ni enti mambo na mane ni se ahyase no me sofo se me nto ade mre no afi me sofo sa ade akodi nkomo se enye se na waboro ada enko ne me nso me dai enti girls ni na ono na me train ni se mre be mu a me pe kwan bi so ne na da me se ene se we nso de ehona nkasa na ewese me free ho enti we di jaya sorry no enti me di jaya asori wa kwa sorry no ti sabre he na kwa sorry say from then na me jaya so 2 days me kwa sorry so far from when say ama when na wo ma sorry dem ha say wutumi ya ohama me say woto nwom etune bia wo ba ntem pepa nkonya ho na den ene we jaya sorry a wa mama ne me ma ne ya we say nkomo say na wadi enkomo na wadi no mate enti mia na me bai mia me mbebim enti me ma me sofo no ya we ma o ma ne sofo hitu abeka share me say o share me a me nkona Tuesday na ma na me ka share say on kan share ni say me si Tuesday me ma and I said Tuesday so ma me ntumi na nsi obi enti from Akoma FM okay enti ye mehwe sofo ba akwanya se wo pe ne yonko sofo atumi aka kire ne say na me dia ya sorry ma no we nya adwen bia se ne de wono nso se wo pe wi the same suban wo wom because se me nye na wo ye holia so what you say me to me ni woni sa akomo no the first sofo pani to me ni sa sofo no e di komo no chese wo mu nyina ngina one scale enti aden went to wo for na wen suro no se wono nso betumi ayesa wo do ho koma no mommy ahyase ne sina na Akoma FM na me nyesa na me nyesa na me nyesa ntie ma one day bi kura me ka kire ni say asase we so aye won obi anu owie pay enti say oyonko ho ba asema ya na wosusu aka e ma asasam na me ni dey sinti ono kra e kan we bufuo say adem da so peme papa na na cause anytime bi e be kwa kofa na asem bi aba no na asem mi gina kama na me se dey bi me mpe no senka me pe na nka wa enya wo na nka me no ebe wo ho cause minim ne dada e na mama me ho kwan enti se mama me ho kwan say Akoma FM
mommy ashase na o hye nkom say nyame se me ware sofo okay o start no okay sa na okai nyame so be ware sofo nyame se me ware sofo na ono asade betu mu say enya wo papa na wo no ho no nemu meye me na me dem mesre ti nyame ka kire ne wo se nyame ka kire ne dayem na wo bisa no wo ka kire wo dayemu anaso wo ka kire wo hene se wo be ware sofo o say o hye nkom no eno satam na no kuta mic no de nyame ma ni huye ni nyame ma ni huye no ni mo da no oni me da da kro ada no obeye revival mu owo ho no a wo be hunu wo no na nyame yi kire na to anse se wo be ware sofo actually oba obeye revival na nya hwa na ofiti share me nkom enti ono kra sa be YouTube mu say ne ma na share me nkom me papa ne ka share ne say me free crow like me dey say me free crow way so enti won fa sa information no en fan shamen kom na onje 5 million en free me na me particular na say me ni ate kwan na ode others ne fa so no me a membo afode me a chese wonwe me chese me na mo na say me onyo wo ye nam wonyo ne say o chese onya ho ne menda enti Akoma so ka so wonbo afode a ombo na me kan say oh daddy mpa hye no kre me de se me de be bo afode die a me nim ne wo me de me kwa koton paboa tenten ahye obe wo ka che sofo no me pa chon so de ade die nti na wo susu se ade na wo akwa so na fo se kan kwa bo afode mommy yeah me pa sure se na ma get closer na me hu ne ewo mu yina na dia den na so wo ne ewo mu na fo se church no ebua wa den ne wo se wo gya sorry no dan se obekọ so atenam no aye bone because enkatia baako and the same enkatia nyina enti sa sorry man egumu no nye so for di woni mu then why do you have to be in that church e was so free mu mommy say am free mu uche se na no kra ni bi wo ha empie da kopem se one sofo no enkomodi e course wo one sofo ni ntem no okay and ma wo be hunu se ya wo titi hunu se ene na chese eninti na ya nipa so mesi masa attitude we ene na ma nipa so mesi masa attitude we cause mommy ye na me kwa sorry na me gidi se mommy kwa sorry enye fese wa sorry frifie se o kwa sorry na sofo preach ya na sofo preach no ene na asem no kanyame asem no kana watam ba ga sorry echi afa so enti na ladies ne bi ma funny attitude bi by na on ti ase ya o ta preach fair dwama mo ho omunya bi da preaching fat satsere de nyame ba preach se uwu anyame wo ho efi se me kwa sorry man ti sa preaching ne da na sacha na sofo wu nka cho se be ma kwa na ona ne be kwa akoda na face ka be ya akwanchwe enti o si den ka cho se sachra ana se nyame ba no man ya na dey preaching e koso wa sorry dem preaching ube ye my church my property my prophets my prophets and sorry I'm no more dressing to say obia try so dress it to impress say young girl la okona sorry insi ne so ne kakrawa and sometimes say oh baby obi aha kwanya benyeska be ba for the kwanya ubenyeska chese ube looky good no because that's I'm not so funny a single it's not say I say competition I say when we pray I say sana na to obi e ba wa mema so be kire ni yonko se me chese minimnie ma so che wo ware asone ma ana ko ware abonte ne we jai de but what it is so na me jai ba ono na ware crown po de mommy ensembebe because ono so didi girl ni sika ma girl no so be dada no se mommy me ya se ensem me ma sem ne kwan po me je no ameka wi by ayesua de ma ye yina ayesua de o dada girl no ni mpanyimfo ededa agiska de breno girl no so ye ewiemfo asema mi ke me ya because Akoma FM say ya to me by me can the shenya me ni monyam se nyame asa ma me ahoden a me ka nsi se ende young girl bi ti same enam sa kwan no so obetwe no ho na omo maka no so mo hu se si ano adom na buso
omo mfa nyame hunhuna ye enje niema mfiri ye nsem bi mommy odada girl ji ni sika aji girl sika na girl no so de adwen be ka kire ne se na busuya gold wo ho na gold no ansa na ubenya gold na de so ware me cause na wo di Akoma FM eni asofo ndie na nse kwa na so tie gold wo fie ye metuma na ye jai enti girl no so de kodada na afi wo ware girl wie ya gold wen ya gold mai ayifo mienu na girl no so de chese mommy ensama wo ka se yenka sansem we ya yamfanto ano ye onne kuna wade ano ye omumienu enti yehwe be ma yi asofo yi a wo baye so ye sofo so afre no wonu se nyame na fre no onu anenim na waba osofo ose wo de onye te se oyonko sofo Akoma FM ono de oba ne papa aden wan kan chense ne sadia kona ko hunu ma wofo ehunu bi painti na ye me ho ade ansa na mesumetumi ne watu anamo na ufiti prekupedi na chi mommy ni na ye sua de sene me di han kan no na sanke bi anka man sa enkenne ka semwe nke mp nti no ono da hene onne wo fie ano no ne there bi me kai first time ne okase memra nti me kwa oye ya se onne me beda na ma e woni fie ma mpeme Akoma FM ye di nkomo Matia se me ni be date nti me ka se ye first encounter na ye ni fie wa ma me fie ni me ambeda da nti me ne that was best 3 times na sa time me amehu say na dan kra na me ye me hui ono esini fie na wo han anabusia fie na ye o han fie no not sa time not otse sa time not otse da ban aboabo side o abuabu bi wo da ban mehunu no so sa side on na na no otie Akoma FM start FM no ojiji usika mommy woni ni date for how long me ni date almost 6 to 7 months okay 6 to 7 months na wo usika sen oje me sika ojeje ye me kika bomu na edu 4,000 mommy adwuma ben na wo ye pacho meton aduane wotu aduane wo hu wo nyina na wotu aduane pacho de bi ohun me ne de na meton aduane ba na ma breaki na me nsha ase na yese me pese me she adwuma na me ka twere na o se wenya capital me Akoma FM 200 cities send me say enti me ne meka se ni na yesua de na eduru me na me na denti na sika be ka me sasa me pese me ye adwuma na wa pe kwan mi so asa di sika ne eye den sika ne be ka won sa because I know se sabre no na unya enye adwuma enti se sika no na ogege free o mame 200 Ghana cedis mame 100 Ghana cedis mame we no sabre na unya sa sika ne free him na me ye me adwuma dada o ede na me ton aduane no ena wo breaki ena me breaki like na wo sika bi da ho da na eye wo dwetire eye me dwetire Akoma FM okay enya okay now woni na date wo na maniska ni sika bedi wo hoda mommy ni sika me di me hoda enti wo kɔ na one wo da wo da free no aka che se kofie won on ma me hwe se me kra na me sande bibi kra sako ade na ade kro me etori bi am ye stew etori bi am ye nkwan etori bi asay emo saka na wa to akoma no sa to esa de akọ adan se die enti se wo ye nyame nipa ana se bi so se bi nya ado ne kwato so an mu edentia ana die entia because I can't think far Akoma FM entia na sa ekoso ye meaning se oye sofo ena ahyase no na mandwen bone ama no meaning se ose oye sofo ose nyame se obae na ampai nyame fie no behu me hu se ampa se oye sofo enti se ose se ya na se ebi ni nsemu na se me wo full staff ho se metima to aduane ni bia na me to de mana na me hu se sa time no me free makumem se me so me eboa no de na dru baby a ono nso betime dru sanipem
by senior na me effort Akoma FM. na me nya respond ne back na so or the burden ni na be gu me so mo ya abortion da me pa show there bi ono na anya abortion na ne da ya na wo hye condom na wo tu free mhwe egu na me na me wia na mato eju anom by abortion then na me na dance one to say bia 2 months bi na wo hu me ba ku bi by na most of the times they kasa of phone so because me catch and say ni fie kwan wa me ntime me ba hosa la bia Akoma na FM. o person Akoma relationship no man passion ani ohun na wana passion there be naturally me ni so ye hikakra enti me mane ya re say woni medi nkomo we echire wo sa be kan say nti adenti na wo twa ncho na me the type a me tie nsem wo kan asem twema me din etie na obi a oye trofo no nso no oye den a oye tro ono be kan asem me next moment na ni we fi say wodi kan na wo kan sa asem no beda na enti o say be kan na me na wo we fi wo say Akoma FM. wo ka twere me enti ne ye ba ko mienu na sine na me pese me hu no na me hu ne sa okay na me ka twere me wo say makrete relationship no se oma usika like oma ohwe bad where Karen fine okwa obefa so no wadi nkomo ebia oma usika de ba obeba wato atade wato panties dozen wato brazier dozen wato asumade wato komuade bia to ho obejeko oye satai mommy na nothing she nim oma Akoma FM. like saju mommy me sure say me ka we kra nyame anso wa akoma kra obebo masum eni ekema na na yiro to achi aya ma me edrume bi se o me call e be a spiritual attack and I say o ya kwantra ma kra o say fisika be ya kwantre wo hu bibi wo ne eye oba obeware ne ho no a wo say wo first ai wo say ya kwantre say wa ba wadwuma mu kra se obeye akwame kai se edwuma me be she edwuma na se no na me say me ji ni diye Akoma FM. obanju ndia enye easily so oda na ho be ma all out onje she enti brana be bon pai o madwuma mu a o say boy this was so seed ade say wo diska be ya kwankyere we ena ama mehu we enti so seed enti ye say na me say eh sofo enti wo de wo free wa kuma mbom pai ma me enye yi osia wo de wonnim sunsun na sunsun dan na wo enti sa ne ma nketen na ma me ni ba me hu su bebre na me se da bi sa na mon we die me ntu bie da bi o mi bo Akoma na FM. wo fra wani anasa sofo ma me no na no wa mi ni sakia ke wo be ye sofo ma me mommy me nti me nkase ofra me ni menye me kra de o kan se me ware sofo me ka se da bi me nti me ware sofo because with senior me nature setier no echina nkona church member abeka says of maame di esika o se o de bi ada wo pescadie mommy mpa sure enye se me pescadie by young girl a o ko baby now try say o be look good o try say o ye bibi o don san ye bibi enti o ho be ye fe no ono kra dru maybe o kan say me ba ma say o ye say wo nante kra ye didi atem na me so da bi o me nante nye didi atem enti say eye bibi no ohudi gu menu so de na mommy mintimi nya den enkyere mommy wa twema adwen esi bibi so ka kire me me kai se na me ne sofo from so bompai e kire be ka kire me say sofo na me ne no bompai no me ni njai mpai me breaki salink no na me say me breaki salink ne say before so obeba no na sa sofo no ho na me ne no bompai enti samu yina moye honhom ba kwa ba Akoma FM. so o twemi free nipa na nchen
enti neni the reasons ben or the man is didn't also try home free so for nche o ma o the reason the reason or the man me say or prophets and a new kind say me call different pastor homa o de o mo start to me so sa no okai what do ko hu na busia for like now for mommy mpasho dey bi wan for man ko hu ne also for our person or wow didn't no one for one ko hu na busia mommy me can no say ama wonim se ne memu nye enti nya awhre me hye me ministry na sia na me say enti wo ma me nim se wo girl say Akoma FM say me ma me nim se me wo girl na mum twen enti mommy ne sa ma me ni ba me ho so ye wo sa be ka se ne ma me yare enti wo be giska koto edro wo sa ko giska na thank you be and say free ma me na me say ensem na okani na na wo ne ma me na di nkomoda na me ne ma me na me nim ma me no ba na me nim se ma me ne ye ne ma me ne ko ba ne se me ma me ye late before say me ma me ebeka 2 months ama me ma me pass on no me ma me so me se sam na komasi kejiti na omu bubuye e na me ma me so me nsan de ko chia ma Akoma FM me beni ntina wo ma me nim o ma me na me ma me nim by na sam na me nim no enti me ma me be free mu me ma me yare na odi free mu wo ma me de wo ko chia ne se ho no me ntia se se jom omu ina ye ina ye kokrom kotade enti sa na me ma me yare na obe free mu no me ma me so me nsa e de me ko chia ma me no sa se ma me ubani me na nani o wo na nani enti nkomodidie mu ano ena ye kire ho me Akoma FM ne ma me tontuma wo dwom na me si dwom side den ena omo se ho still me nyanya me ho ntia se se san na tie dia ne na munim abusua ne dada ha so da bi anim abusua ne dada na si den na ma me so won sa de ne kochia na ne ma me tontuma wo dwom me ma me so ye dwadini enti me ma me eso me ma me nyame fa ne kransi me ma me so me nsan de me kochia ma me ne se na o se ma wo na nani enti na wo ma me nim enti na me ma me nim ono no ma me ba na o mu nim o ho personal onim ne ba no na ne ba no so nim Akoma FM me person na ye di nkomo na o se me ma me nua e wo shop wo ha o na me sa shop we de na me nim ma me enti me kan sa na o call ne ma me o ka chem say ama wo de send me 20 cedis na me ni case ka kwa me come ma me ho no ti meji as 20 cedis na me dis kan ma ni na me da ho na ofre na o se ne ma me person ne me kasa ena ne ma me se ma me na ti sen na me se mo mi mpa cho me ho ye na ne ma me ni me di nkomo o ma me ejuma na wo ye makofie ho ye no bokoboko so wo nua mu sa na me se mpa cho na o se na so Akoma FM eye me ba so na me kana se me friend so chief o se so chief nso ye me ba na me si yo mo mi mpa cho ma se enti na wo ne o ma me akasa pen but wo na me ne ma me akasa pen na me chia ne ma ba na me nim da se eye ne ma me kopem se ono asa call ho kan se ni ba ne ma me ni ha wo age is saying passion 26 who 26 years and now suffer no so was saying suffer no na kono de me hu ne age na we no suffer chief na wo ne no suffer chief no Akoma FM owo 20 also 36 by osano obi sa akodi nko na nipa ne se 46 years ono wo 46 years but o catch we say o sa catch na o catch me say o afi no wonya 36 years na che say nka wo ne boso na wo hwa 26 or 20 no catch us or 36 and now obi catch us say or 46 years on worry pastor debi on worry o ma say o baba ko e ba na ode ne kire wo no passion but onire wigidi Akoma FM enti say we sika no na wo gi afri ne ho ana mommy passion mi sika ne na mi gi afri no ada wo kan wo so on fe ma me catch her and say me de to sister nanim no na me say na o ka say na o ka say obeye ba me ametena so hwe no emmoa me na me ye too young say me go through sa stress no
enti menti ase ena sister ne ka say minjai maninka na me say there be minjai maninka because o ka kire me say peso bi obaji bia no men tronto oh no agye no boss ya enye say bi afama me like o boy ya woman is kan ho kire no Akoma FM na obe sha ase no on fiti preko pen kan cho say fa che me obe kan no kwan bia say o wa de ban na e bia out of love aka chen say oh odonti wo de me de ama on sa de ade no enti o ye Friday ya kra me friend no na me ka chen ni say me pra enti pra na me pra no na me amiti me fra o say me hia me sika na wa me excuse na matiase by say see am me pra enti pra na me pra no ma me nsanke sika no se wo de wonya mu bia krampa ma me bi osinjo na me no ne mpane na me wo no eye skin so Akoma FM wasi ai na me yare na me se o yare a o wo ne o show me so no me na me koye me djuma hwe me ho o discan ma one face kana mama o ka chere me so obe frame me back till date on free okay adena won ko ni fie so onim ho ni fie baby are not in watu afie oh when it is coming it is doing watu afie ho say nti baby otin de wonim baby oto wa chere me area ho bai na me nsan me ni nje se me sa de me hu asa ko baby o wo bi no I desperate Akoma FM passion dey na me nye even today it me nye desperate for our wojede mommy passion wo oba wa woda me woda wo ngoda passion dey bi me woda enu ama sofo abedi sofo yi moko sofo mesoa abedi wusika edi ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno wasugu so awute ne 3p galak mesama sanje atum adro no bomode ne ma wonsa enka adro yi bi 3p ye de ewo ne galak ena ye adro ye natural fancy jaso na yamfa ensuo so enmu 3p galak mesa beast immune system Akoma FM ewo so wo ko ficha wote ya wo sugar wo so ay kasedo do stroke asthma wodwo so ntentem ne titi wana dwofu ena ye kapu me pa cha wo se wo pedro papa nei ebeboa wo adro ye so no so ya ye package kwa brochime mu ema wo magie atum ewo ho a eye 3p garlic manja obi fra brochireba ne wo kona 3p enka no wo ne bag mu a wo kwa enye yie mako adro no menya bio kopim se menya bi ede amano enti mesrawo adama wonsa enka bi dane ba Mr. Colina Capidan ne Angelos Frepi Work Natural ewo 0248 928824 0248 na ma wonsa Akoma FM Rocker Clinic Limited the Pakum capsules abapakum opakum edu papa no wo ko ficha wote ya wo mesrawo adaje nke 442 wo ba bomode ama wonsa enka bi wakosu ekuma no mo no ene emergency pagem pataku wo ba wodi ye genike 442 pakum no eye memedro be ma wa ye mre wodi ye pakum na ven capsules so de odwonso tentem ana wodwonso no wa yas wa fe wo se de wo ka homamusro wodi eye VEN event capsules no na medfagen de boa ema mojet media frusane ye nipadua no sese na ne srade a adeda ewonchi no emo sanso na to ase giwi fa number mu ko se Akoma FM wuntumi na arthritis mo ye adwumaden agodi for ma ne mema modie eye medfagen akokora ne abrewa no mu a wako jogging abrantie ne baba wanom de ene fumpan wo mu bebuo Rocker Clinic Limited odi no pay aba ewo kuma se alaba bobo station woni sikio house ene di hwene mu fra Rocker ewo 0248 885040 0248 5040 na Emma wonsa enka Rocker for edro yibi na wo wunim Dr. Mafo Fertility World Center Dr. Mafo hese awon ne ho aye dendia ma wafo muntutu mirika mam na mamoto na momra Dr. Mafo Fertility Akoma FM dia yi osi akwan no doctor so be yi afri ho wo ba na fem be ma na fem ama chese nyinsa na ba ama wo no so atumi aye ntotro so e de mamo na enigie abafie enu nti wo ba wa wade egui wo de eye Dr. Mafo bre
na doctor bemu edi da so awade ni mu sanso na bia wo de nyame ama yefunu wawo na so akodan na aka fom yi wontumi nyina watumi awia no anante o mesra wu adankrofo so ye nsuo ba ko ne kwagya ne kwan nsuo bia ni ba doctor mafo aduro keke no de beka akoda no woni wo kyerɛ wo na ye ne sade o si ye no apepepe wo be wonu se o akora yi na afiti ase wo wie wo na egyina ene 1 2 1 na 3 Akoma FM bibia aso ntin kwagya ba ne kwan wo de ba doctor mafo akoda wonante ye no wo benante ama wo ba wo so ho ato so sere so ate bisa ba se eho na doctor mafo fertility herbal center ewo abrochimemu na wo regions ni mu bia na wo na wo hwe ye tie ye sabre yi a bomode ne friend doctor was 0244 411099 0244 411099 na ene doctor eni komo se de tie bia no eni da so ebeba yewo yenua baabi a wo ba ye o ka chen se sofu bi etumi ema ne begina ho na wahyam kom enkom bone se Akoma FM na ka cha so ne mane se na wo na yo ya ena wo ba ye metumi asa yade no wa to crochet ye no de ato atwene yes ye ni aboaje so o sofu am wo bi a wabubu anante ebra wo asori mu wo no wo hunu bibisa mami mpahwe no de mi nsimi nkase mi hunu enu bi se nkom hye hunu mu ye de ade ahyehye ne fu o so wanyam eno beye ebi oni ni mienu ntimasem by say eno mi hu no wo kokomu anase metse no wo ekire dia eno de mi ntimi ndi hu ada ba na dance die ma ho se na me yare Akoma FM Akoma FM ye funu mu ba so fo ma me akwankyere bia me kɔ ye nne na ma wuye o me ba ni broni kokɔ ma che afekere konkon no de na becha na so de ma boaji so ye eno so like ebia obi a me didi sa dance ni bi ho sa dance ni enshada nkoso because I say kwesi ankwesi koda nkoda nti I say girls na enshada nye asori a ye wo nimdifo wom enye asori se ye wo mekuo ye wo mmemekuo ye wo panyin bi a ebi o ha wo tufo ne sa de ade no da bi na koye sa young girls bobotoa Akoma FM bobotoa pepa ho asore bobotoa pepa ho asore na sofo pama ho eni asofo yi waye ne hu bi na ne picture ni phone so me pese me hwe ne kakra sofo a wawe asore masina efa wo phone so ahunu yo ni doctor enche doctor beba oba ma me hwe sofo yenim na me hunu no ma hwe ne yie yi awafo ya wo mu awarefo ma nyina sofo so wawim mante pashani awarefo wa asore mu ma no sofo so wawim oh me oh mommy awarefo ma wo ho me kai sa lady bi Akoma FM obi personal issue na ebi amate by say asama banti o say mekani na obi ba ho na waware sofo na to snap man so onji nkoja ni kunna ono be ware sa lady no echire o jai lady no nsu kunu na ware na wa abuchire na ono no wo ba na oso ni mu no wa ware me won so wa mo koja mi kunu enzi mommy akwaye se omo yina so enyini chen sofo no nti ehihye omo ntime nkan na we frewe ya na we yisu we frewe ya na we yisu we frewe ya na we yisu Akoma FM ama no aye ready pa wunim sofo ma me adwuma yi a wo tete wo sika ma sofo obidie ma me adwuma wo betumi ayo mommy baby amedru ni de ma sign what sign de ma sign me okay na wo nyanyi gi wuni wie ye na wo koye wo ho ade a senka abeti ase because wo penny ntina na wo ka bibia na ade amane o ka bibia na ade amane because wo se nyame ye akere no se wo be ware sofo na just sofo ma amene de wo ye wo ma me wo no na ebo mo maso so be ye sofo ma ame so ware sofo be ye sofo ma ame go Akoma FM betumi aye mommy mprempren die sabre no na ase metimi bi aso betumi bi wonya sure sa time no wonya sure sa time na ni je bi ne ahonkeka bi na ewo mi mu no se wo be ware sofo me ware sofo me sofo ma me ware sofo ma me kra na sade ne se sofo ma me asade ne se ogina ni kunechi eboa no ma
vision na Nyankopon de ama ni kunu no obo ama sa sa vision no ebem eshigina ben Akoma FM say na ho chiri ni a na me susu say ene say me wo kakra na me de mana ense hwi obetumi aye 30 days fasting ata wukunachi 30 days fasting obetumi say eno ye obetumi eno say nyame honhom be ka ho a me di nyame honhom me di Pastor Julius say we nyame honhom o betimi Pastor Julius we 30 days fasting nyame honhom asebo 30 days say sane bi ho aye Akoma FM enti aside everything no me da so ye Christian me mania eto me no kan me ma enu mu ma bem me ma no enchimi free nyame ho because by the end of the day you know obi abebu nothing there be eno de ye free ho so for ma me adwuma no na me kan na say be okay ma me be 3 quotations here say no you ready pass say o be so for ma me adwuma ne dia aba ni de ka hu bi koye so for ma me and wo prepare quotations ri good trim ama ma me 3 quotations na me hu sampa no ani abre so be so for ma has na de ma bet na ho na ya sa Akoma FM ready Yakopo broken heart na chi wa betina ha enti quotations ni nyina ayira won kai hwe asofo ma me phone ni monyumo to pa se wo bana se sofo ma me emekura mic na se wo hunyum ida worship na se praises ya and that's of ma me ema any Pastor Julius be ye praises no kwa ne masa metimi sa wa sorry dem ya putu nyina so ma putu akini popo ase bi na akua ba ya that's great se me no na senti Akoma FM asa no ka ya no aso no asa kire wo no eno kunu ya sa mesa mi hunu wa so dem mo ase akoma tie se ya Beto grow five ya shawo ekwe basachira wo mo Facebook no mo unu me se enti da be aputu me ba cho bo fan to bia so se of ma me ma ne Pastor Julius me ne bre samo ni na ni abotambori o ni de botambori Akom not yes so Akom not yes so enti so for me pacho ida so be ma me one worship powerful one and also one praises me dia baby atu nyame nyom bia me say because Christo bu na me nyame ni gie enti amfa ho se so unya de tum na ye praise na kikimi aba so ya sa eno de ye Christo enya ho de enyi ani gie free ehwa enti ma me praises ya na say worship back way na me hwade Oye mi yankono kwarifo Mami on se san Akoma FM now on sa chirada Saupra tree riba Oya mi cry tree fo Oya mi yon kono quarry fo Mami Saupra tree riba Oya mi cry tree fo Oya mi yo kono cry fo Mami and then wo na quotation na ayira ana broken heart ya fo na quotation ya so for body broken heart ya che no waka no kre broken heart ama quotations ni nyina ayira wa ye worship yenye praises Akoma FM hallelujah say
The phone you worship. Praises in the dia. Mena me tumi ye worship we ma dane mic na mo bi. Pa cho to aso na I praise song no dia ba ko kra ni. Say that we no e mo na make mo dey praises ni wa ha. Okay. Doctor. And that dia mete ho no. And some baba I said you wa what ya san ansesem. A happy life. Hey. Just say nyame so beba no be sorry efri asori dem. So mama so wa so mama ni bi wan na. There be say they are to the so. Oh, there nyame adwuma na ye. Now they are for sure. Akoma FM. We do ye dey to say ye. Ya gba dada. So for di na adwuma mu sika nyina wie. Okay, doctor, yen kwai eye grow fine. Last year ya gi award edu papa no. Maa Akos edro no ma no ma ya fa me this year no. Yo Marco, yen just ya shepo. Yen che wa tie Yen fo. kwa. Na ene so grow fine aba no aya de sua e ba bi sua. Grow fine ya dra ya de koko en aye. Nti ya dra eboa momoja no eye adwuma yie. Na ene ye be kasa fa emoja no ho. Emoja ni kwan se odi emoja di agro. Ti yen fa number ni ntudwa. Na yentu ankomo ne so Akoma FM 59 65 32 0244 59 65 32 Marco de enti agrofa eye adwuma gonwaso ene se emoja no ya ade a oyesomafo ewo nipadua num nipadua na kwa nyina esifa ako emoja ne nko a na timi di afurusane ko baabia na kwa a wokɔ ni nyina wodi nuane a wadidi no a yayi mu nuane no no efre nutrients enframa a wahome efre oxygen na ekɔ nipadua na kwa nyina de ya ema nipadua no agro fine na saa emoja no ma ko fi sɛ o maame wo aba asase so de odi gya kwan bae enu grow fine cap ne baako ana to ne baako e fi saa dan bepem ne wa kasa na wo yi emoja nti na emoja ewo mu ne 1 gallon saa 1 gallon eni kwan sɛ esote eni kwan sɛ broso esote a yare e friend anemia sro no grow fine magedro no na emoja ense ma ko emoja ne saa broso eno so yare polycythemia vera edi ewuo na eba ahoheka ahohene ediba esan ma no menses kra etimi sei wonu grow fine magedro no Akoma FM emoja no aso etimi sei emu etimi wuram mamoja ne sei septicemia eno na enemrem ekun bebri wo ho a na emoja na clot obekɔ hospital no yeso wanyare wawu eno a na ekun enu grow fine magedro na bibia enye fine ene emoja no aso e spy 120 bia ne moja na expire nti wo se wonya moja foforo eye se de mekan expire aya de friend bilirubin e se free ni padua num free ni padua num a ebetumi ama wanya jaundice nti wonum grow fine magedro na eboa yi sa bilirubin ni free nti wo obi afi a wonum grow fine wonum ya ba so odwonso ay yellow na yi Akoma se de be ya ema wonya jaundice ti yanum grow fine magedro se de be ya bibia be fine ma ko emfa number ni ntudwa ni ensan to ankomo ni so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko nipadua no adompe atentententin bi wo mu a eno na eye moja no ne saa na dompe ni be moja no se dompe ni nya ahoden ansa na eye moja no dompe no ohia de efre ne calcium na folate etu hwa ye de grow fine mojaduro no ye de folate ni calcium ewom ni nyina ye je free no ti na wo mpem ye o ya na no grow fine mojaduro na nekɔ ohunam nyina ye o ya na no grow fine mojaduro na bia ye kama wonu grow fine mojaduro na ebo ma ni padua na ejina ona so ti onu grow fine mojaduro na bia ha oni padua na ekɔ na waye moja na wie no a moja na ebe pompia fa ni padua no ho na de yarewa hodo nyina ba fa ntini bi e friend artery nti saa actually no emu asisi e de how stroke yare pressure and be brew it wonum grow from magedro no a ye wa dro bi wa friend xylem eboa biebie ntrinum se de be ya moja no be di afusane yeye nyame anye wadom ne srade e de dawo ntirimu a Akoma FM e ma moja ni ntimi mfuro yie to nya yare bi e friend low density lipoprotein moja ni ntimi ni afusane yeye nti wasa akoma ni hia ahoden foforo di pia moja no neko ene friends wanya pressure the pressure ye kan nyina e hwa ni free tinum go fama ye duro se de be ya untiri no be biebie ne moja no adi afusane
0244 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 Marco di pedua na ye didi ne home ni nyina no maybe we my friend anti Ozida Akoma FM Magedo e boy yi ni nyina film ye sai wo anti aging properties o grow fine mu a wonu ma e ma wonyini e ma abrewa e ma won twotwom e me bia wo ti se Maa Akos yes ye mfa grow fine ye dru e mfa si table so anopa awia enwumre wo ho na so wadi so briwa e yare mu jam yare no no grow fine Magedo no wo ho no so akoma e bo peri woni pedua ne kasa kire wo moje wo mu ni so Akoma ni hia bi dia pompi wo nya bi grow fine Magedo no wo ho na wo sa won sa na wo na ye otitiriti de kire wa ne sesra de tamawura wa bi mu pressure ni stroke e twen wo te grow fine Magedo na bibia anya fine wo danyane na wa poso Akoma FM grow fine Magedo no obi kura ho dura na dura wontimi nda mesra no grow fine Magedo no ye nua ma no menstrual disorders omnu grow fine Magedo no de emfie du na maaye de emfie num na maaye ene nyame adum ababedro onum grow fine Magedo no a se ba tot ana eba na ntwa eba na yawom eba na ene eba ochira na aba grow fine Magedo no why family planning now message ni mayi awo ne ma onum grow fine Magedo na bibia be fine nyame adum Ashanti region ha de be bia be fa bia eye drugstore pharmacy shop herbal shop ubenya grow fine Magedo no bia to Oba Akoma dem kura no a oba Ishmael ho a obenya grow fine bia to oba Akoma oba Ishmael yes oba Akoma mu nsem very officer good ubenya grow fine Magedo dodo pe bia obenya bia to Ashanti region ase de meka be bia obenya bi na wo won kan yakọ o kan shi drug lane Kingswalk Herba obenya bi Tinatec obenya bi Nanabuachi obenya bi Hellos obenya bi Angel obenya bi Repash obenya bi Ashamafo nyina ko Ekus Pharmacy Kaswafo ko Dependable and a Tribe of Judah Tamafo nyina ko Nanabuachi wo obenya grow fine Ashamafo sede meka no obenya bi Ekus Amasama ene nyame adom na Herba obenya grow fine wo ho opposite first post office wa obenya bi Akoma FM obenya bi Akoma nyina ko Smart Herba obenya grow fine so humfo Mr. MTN office opposite wa obenya bi wo NS wo achimodanfo nyina ko Chumasi drugstore Agras Road enko odakwano ko Faduafo nyina mo ko Gabson Pharmacy obenya grow fine Nsawam for Sadameka obenya bi wana Nabuachi nkokofo nyina ko Hillside na Anti Akobab Sunyan okọ Kapeba Mose na Green Light obenya bi Pakofo nyina ko Owas Pisiafo ko Owas Takradefo mo ko AA Mensa obenya grow fine Magedo no Cape Coast fo ko Boachi ansa na Pena baby bia tokro bia herbal shop pharmacy shop okwa obenya grow fine Magedo ni bia Akoma FM 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 Maa Akos grow fine ye di koko en aye eni adre friends into xylem nunum grow fine Magedo no na ma omogya no anu yedin omogya no yedina mogya ntimi ntirem so omogya no odina Maa Akos wo ye fine me bia be grow fine sanete aduro no gini ene ne honam se grow fine nyini kama me nyini na nya yarefo so atese nyini na kama mu wi an mama sofo ma me bia Akoma FM hat no akofo sanete ya be mani bi 0244 59 59 65 65 32 32 0244 59 59 65 65 32 32 so for my musical kakra kai abetwa se ho na eri ahwe be hafa sarete ready yakobo yawo ya de chiche isra do ready ya de wedi sarete ya de chiche adom sirensi enu ane chiche bana sumesu we be chamna so don't tell me ya bia ho da se ya be se Akoma FM na ekope grow fine emojadro papa last year ye je ho award no last year ye award no bomodia we ene adura ewo se wonom na bibia kama so ba me broken heart acho wo broken heart no obi bai wo so odidi enko ne yem wo broken heart no sanity ka chere me mi yetie o kasa broken heart no wo dia no me pese me hu sanity you only say normal
Akoma FM. Normal ne say. Normal ne say. Je me die ekọ widie mu. Oh, ahyase ne de na me say na den na me behu den na me titi ahyase no na etori bi amedwen ho na me sun wo ho da. By soon no na me ka say baby. Me de ya on pie ye no me hwe me time me hwe madagye. Ebi asa time no nsan kama man attention na. Nka me de attention ma obi foforo. Nka be ma me impact bi. Enti ye nyame be bi aye. Mesiwe na mse da bi be de me mfa manyame. Akoma FM. Ene me ne ya me de si ha sei. O de ba ba ju sika. Me de ba ama young girls nani ada ho. Me de ba ma ochina se ne yonko sofo bi pese osisi obi a onye because Akoma FM onye normal Akoma FM. Mo make great impact. E wo nipa brabom. Cases are so chan media mo ye follow up. Emma pepe by. Enti se me de ba sia papa beba enti nde se me metime pia bonten a ebi a me de ani so ne obi namu no ono so betime de aba bonten because gone obi sro Akoma FM so fo di hure bi no wo de kwa ye beku edrumre bi kra o se chese nna nyame na am say sofo first na mo share nkoma sika na shempasa na edwane akofa aba se si ade ye ni ate utumi nya kokodro ne aka kire no mommy me ka na se sofo a wabie mamu obi a hwere ho ne de wo ne watinti no ase buo no ne bibia ba fam obi atumi kasa na ni se de esitie bia woman sikadie eba wanimu a wa ma no kra ma afi se wan ka no kre waji mi sika wonne mi ada wo say chancho ye go so ye first of Akoma Ismail gusu a wo frɛ no Ismail me pacho describe no kire ye obi si Maako asɛm yi mo ɔse busama mo sɔfo ne din mo akyɛ baabi a na asɔ ne wode a ɛna na me hunu bi kon sɛ nipa dodo na bɛkɔ don't worry we ye part 1 eti ne gusu frɛ no oni ni huni na onfa oni ni yama mo hunu baabi asɔre no wo oni ni huni onfa na wani ni wuni na wampeke kwa no dia eni eja describe what kire me na wo mu say ye ben ho describe na kire me oye tenten ne ni amasoso na hwene so na no mu odi ne hwene so na no mu odi wo che wo konko ayi muka wo konko ni bi na ni pepe ne hwene ne na no mu odi oye smallish oye tiatia owa ena osade de na media so say o tis asori no foforo obi bisa location o ti asori ni bi wo breman enti for now no sofu bia obeye say ye nhia breman Akoma FM na wo hunse eye wo no ba cha wutie ai utie de enti eno ani ye de ma wo no okay ɔte foforo wɔ breman ba ko bia yesi yakɔboro no ɔno se ne de no ba bia no ɔde wei nkomhye bɔne sa ne yɛde boro no ɛne ɔsan de kɔ ba bi foforo no so obi betena ha ka ne ɛwɔ yɛ no wɔmfa wɔ no ye ɔkwa no akate no sɔfo ɛbɛyɛ sɛ wo bɛfo papa ne yɛ de yenya so case mu a yenyai kɔpem se betu ase woni yɛ ne wokuma se hayi a eni nyane ase etuka Akoma FM obefa mum dansi ebeboa Pastor Julius ebeboa no ekwa no wakate no sasema ya baba we yasem ye okay yanyini so for chief fa ebeboa no ma me de bia na me tu for say obi di wasem ba ha ye no yanyini nti ne ye frɛwo na sabio ahemfo ne asoja fo mpanimfo apolisi fo mpanimfo sabi oman mu mpanimfo etie no omo nso atese asem abaya kai sa ntro kran wo twato so ne mu se wa mfa ne ye duadue mu na afa ye biebie nsem kodum pempenso bi afa no obeba so be yi hu ano na bebi a udi akwa koduro no na bi ade kye anya omo na besa tie enti ebabua so for chief because obi anti obi anka o ye tere se na me be fa call na kire mu se de abaye ye kan eyampa wojini sika eyampa fana de ma no na o de ma no wasoma dwo wakoye mpa bo brema park so na ne be ode wabra bo be bia na se wo so mfade a ye de se ye wa ha no be ba bato ye ha be ba bato ye
meda se eno nti na no yeguso ye frɛ no si ene ne bedi nkomo ekwa na wakate no na so ye hye mobɔ sɛde tie bia ɔfo wanfo ye betene nka ne ye bema mo so ahunu de ye kɔ ye bema bɔ hunu no na ma hunu sɛ enye ekwa na wakate no aha ya Akoma 87.9 FM ama Akoma FM tonenkra sabre because baby ekeka kɔ no wa men ne breba tonenkra counseling not just a buapayo okay so for my say was in Tuesday counseling buapayo tonenkra menkra me de ma on say me catch sure say from me sika mami na me pay me baby mfa okay and na wo catch sure me say me te wonka na kan ni paper mu kra obi a wa Akoma FM me pura me da dem wo de wonnya bi kra nkakasa de sine wo sha se wo de ntro na nke twantro mpo na wo ye wadwen se on fiska ne ma wo ye wadwen se den na obeye che se wo de difo no mo de prophetic ni na se si ade nyame adom ade no efri ho se first na me ni efri a se bie se wo bi a ti ya jiesika se si ade me jimisiko ya jiesika den wodi afa ba bia amfa se say ye da Akoma FM sofu chief wa hene sofu sofu chief ena se ba ko isa wo ho no unua panyi ye sofu panyi wo kromu ha emma me mfa ni din embeka ho eye me nu mienu asem ye wo formation wa ha papa eye me nu mienu asem yo mate don't worry mo fire mami agata mre me na monyi niema no ama twa me na wo pen bokwa obenya no bokko wo pen bokko nso a se di osi pen no eno ana obenya no and laboratory services prostate cancer na prostate enlargement wo yemre wo pem na mu san yade awona wo pe fibro stroke hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria na se ulcer Julian Bangalowa Bomadia na friend Akoma FM 320030 Grace Gift 0543320030 OPK has free any OPK charger has free papa paya bay and no be na was so easy as says can wire the has free charger so ni na ne boya den dollar kano and it wo kwa kwotro no hwehwe se wo beto de ya papa na atumi ache won sam nya de sese no ebebreki enti wo kwa na se wo kwotro ahwe se ya tro OPK no wo ho wo bi o beka se OPK na so apopo o so mpa de apopo wo pa de e bakrin ma hunu se we ye OPK enu nti hye na so sa ema me eye kama atu 40242 49 Akoma FM 0242 497133 na chese ye name anyone munni nkomo na to be ekoton na ye finra palo na wo kwa kwaye wasi ye si ye no o ma me ana wo papa bi na afri mu mesra wo adam wo mu hunu sampa wuni di kwa na mbomru wani so ate nye premani osikani yonko di premani sa pepepe enti odise di ho niema no obekwa akwaje ne na ye finra palo ho ene sa wo pe hanka chifo na eni towels ni drinks ne ntoma papa bi na etwa ne ho wadwam se frede oje ne ho me na silver and gold basins ne bo Akoma FM na men kase hyamo niema gusu a na chesa wo de dada ho atumi so obi ahunu sampa wo na wo so ena wo engagement no wo kwa akoye no matam wo no wo mo atwetwe wo ache ene nyame ayi wo de ma wo akere wonom se won so wo bam ai bachelorfo no wafiri ho ekọ enti won so de nie silver and gold basins ne trade no na won so wo de atwa ho kakra jutin 0249 186845 0249 186845 mame ma oba pa kwaba oba mo akwa ba wie ya me dio na pom ti sen yankopon adoma yo ewie ma kwa wie de boni bi anu eye me anti Akoma FM na asoma me aha se echran ye me fan se ye si bosume aye bronya bosume no efrichira ko nti anti no de edi kan no de amaye boa nti amaye boa o se ye ma akunafo entimadu dukundu saa na ne baba akoso so de Patrick
ne yere de Daphna ne ba baako de Nora baako de Mela also ne yere ne ma omo so say ye ma mpanimfo maybe 80 years 70 years Akoma FM any dukudu saa na maame ne ba baako e friend Augustine also na ohwe mo program bi apiati program no nti akra no say aka na koma say utie saa lady no enum asem bia eye ne ya di ho ya nti ono so memre no Ghana 1000 Ghana cedis na infant mami no so nka na dia won fa ma onuamu free na ma ko mi ba ya aboni bi ani anti ama yebo ane soma mo ne ma ne nana no anti ama yeboa ne ba no ne ba Patrick no ye Ghana ni oye bibi ayi na oware Akoma FM Akoma FM ne rere broni no ne ma no brofo ma no na Augustine and ye maame no ankasa ye maame ama yeboa nyame ensha ye maame papa se sabre yi mu nso na ye kodi bronyan wono so akai ye ekunafo na yasen yakai se wo ye kunani o so onye kunani o panimfo wo madi mfie be se aduoso no aduowotwe ekoro no enya fi we nko na o be ye bi last year mekai na ye da wo mase na ye hira wo mo amene se yasofo yi beba o mo be hira wonom na so me Akoma FM because me hwe de na di nkan a ye wo na wodi ye ho adanse wo se wo hwe satama ye de little kwaku baye said ye na akoda no wo born ho afa nanso so yetumi hwe akora na sabe ma ne fi wo mbe ye nipa no a wo trust ye prekope ena ma wodi ye ho adanse e kire ye maame ya ono so anyi ye mu gidi a obeye adoyesa enti ye maame akosua na ye me name Agata no ye me sister di ti akosua Agata ni nyina ye mebusua enti nyame nhyira wo nyame nhyira kese pa ye ni aso Akoma FM obeye de amaye no ye nua be ma Patrick na yure Daphna ne ma no Mela na edin die ma ye bo aboa menkai edio ti me da so abobo amaye nyame enhyam ni nyame so enhyam ye ma me ba bia oyi ska ni free ye e de totonto maka me nyame enhye ho anemu emfa ema no hye bia wa doye mu no nyame enfa ma no wo si wo so ba ye nyame enfa o nhyira enye ni panyina na ama oma de a eni brenti kro de beba nyame nhyira wo pa ye da mas Akoma FM da se bi mra bio yo okay enti eniema no ena egu ha sei no enti sede atie bia won so ba bia wo bia no ebi ka wakoma se wo beba beboa ekunafo ebi ka wakoma se wo de ntoma bebre se mako monyema ekunafo wo studio ha sei monyema mpanimfo wo studio monchema wo mo wo studio ha sei wo de pa ye beche na ye beche e de ama wo mo ha ama wo mato ye nyom e de amamo sede atie bia enti won so de no e very welcome Pastor Julius ntuma ni ntuma papa o Akoma FM Holland ntuma papa na je se afi ye ma amenu monya pa na nyame nhyira wo mo ba Daphna nom ene o mo aka nyina Patrick Augustine nom nyina nyame nhyira wo mo amayeboa nyame nhyira ma pa ene ne mai adoya o ma baba ye ma amenu makunafo unso utie na obebia wo bia no aka so akoma se obeba ba ye saa na onso wo de aba ye wa asokwa ye ne mo no ena edi enhwani mu Akoma FM obetumi ede won so de aba say ye duku say ye entoma say ye mpaboa say ye ade bia wo fi say wo de Akoma FM obesere na ni beje na wo be kamfo no fa saa de no bomode ase wo de beba asokwa ye ne mo no ena de nhwani mu wo ba wo so pa Akoma mu nsem office wo du obusa bia de obeba na onso aba ba ye o presentation na osura osira wona eye nipa adoye no wonso obehira papa na onso hu se nyame ohira e wa adoye mu no kwasem nyame nhyam pa Pastor Julius mame mu akwaba mame jo so abu yo na nankua bagie adwen na yenko na me mu akwaba kwa mu akwaba ye na bokode nyame adom na na yure me mu akwaba kese pa
Akoma evangelist Nanamai. me mo akwaba Nanamai so. And Mrs. Stevens your program. Oh, wonderful man. Boy. Oh, Baso. Ya wonderful. Hey, ya bona baso. Mrs. Stevens, ya bona baso. Mrs. Helena Stevens. Eje wajo. Ya bona Ya dena baso body. Ono ni ya dena starting program. Ya Michelle cases. Ya bishop na mao BMW no. Amen. Oh, okay. Ya me drive watch say. Say oh no. Say ya no asa won sane da so Ya. Oh yeah, gentle jack nesa. Eni ejai. Gentle jack no sa ti bi da so say ya no asa say ya. Bari akura na ya wa. Akoma FM. Baba. So first idea. Okay, I don't go anything. Kwa Africa choi. We gina this auto free. Ka Africa choi. Ya mami. Mo ba wo gba ya papa ma. Wo ayi mami no nyami so woni mo. Nyami suro. She. Papa penye te sa wo. Papa penye te sa wo nya Wo ba di BMW na papa ma. She. Ahonjo for match. Enyo na aka expert. Ahonjo for match. Japan so ka ho. Ade on ase wo be mala te. We di aka Saudi watch. Mami K. Nana. Akoma FM. Because okas so ho no mo ase. Omo mami yes ade no anka. enkomo banyi Me nuanom yi. Eni je krom ni support omo mami. Mami give it to him. oso wo hu accident no. Yes. No wo hu nia wo car na ye no. Ene wo bo ni timu poso obema wo bi. Ba wo dia wo koye adwuma ma ne banyina no na wonim da so obetumi aye wo sa ndo ye no sa na tie. Enti enei e kire sese wo ye wo bi o ho a wo ye bibia o ye wadwuma ma wo bi agro opakatia me de me mei ko esi asam ho no eya car black Akoma FM. ti eduru ba bia na na akopɛ omo epamade bi ti yeduru ba bia car ne nkɔ no na omo de atwa so na ababa wa ne de omo kɔ ba ko mienu no asa Thursday no ne na nim nya me fe kyese ode omo kɔ awo ma ne hwe but no onim de ma plan de ama no ayi Christmas yo say oh so otimi de omo kɔ sa na me hu say ne attitude no de bia na ne gia Christmas me bibia ma but Saturday no na yi ne nya me fe wa na me hwe me na nya 10 cedis na be hwa wo keka you see what do omo kɔ 2 times be do omo free kwa so kwa wo Akoma FM ye hunti open intentem chance obetwen obi nie Me mami ya komre bi mani cite example bi say nkofo bi kopa aduane me mami ya le dan no mo kopa no e kom di wo man to mo ko mo nru ba bi aduane woda ba ro mo dru kwa mi ahoro gare ye de nchine na agum na si ho ba ko se e kom dim na we da ba ni be dru ba bi jollof isi na o di gare yi ni nchine she na fu se twa ba ko so da ye u da di wi mi enko ye nya ka se jollof no wo mo free gare no ancha no mo du jollof no okay gare na she na fu wa me hindi ntumi ni papa no ari gare Akoma FM. asem ma ya won kofo bi o wa ho omo hwe nipa o nanka ya woni nipa bi o ma omo hwe nipa omo free preko pe ya hwe wo sa de wote aye se na menu aba na me kana sem last year odi me birthday mami ma obeje this was send another package you see and also me no have encounter once so onhu manim say da afi na wo so obeba akoma ne ade but o ma me the task go jai e mo de call chebi o mu krom ho out ne dan bia wo sini ade from that day and ade bia Susanna Foriata me no ye din comot 20 everywhere just one in fact you go for omo hwenipa ehunipa kwan wo ya ansa omo de mbi they have something in store for you but omo ma wo hunu da yes ti dakro no ma surprise with because you woni pe bi wo won kai oh yes enya se sia no wonya hunu di ofesa oye but wona adwene mu se wo beye wo beye bibi na ya chain no that's what one was sending message na chain no ni sika na send me kakra yeah enkoyi saint na no yes tintinya me sha ya mama ya bebre Stevens ya no pay ya no send the papers Akoma FM. na ebi so enyankaye ebi nyankaye obi ye obi oba bra na nkoa
oni okaye oni kaye ketekete ono ne dia ne se ono ko ade ne hia no da bia nya ono ko a enti yenya enipa ye bibi ma wa yenkai na yenya bibi so manipa no na na koma so ntone yem na yenya bia onya mfaso ho nti bia ono ko o ya te ya na maboa me ho se me yesu ma aso bi oboa na oboa I think say both sides ni na ya dey sisi me gidi say na so for da kai mu a na koma be dey o se pa ya no o chima wo bo mama me ni na dwuma fo ni ade nyina no na utin say ono so nya bribi a che say enne so wo tim pra enha no I think say go free kumasi and the kotema o de no kwa ato nsani wahwere ade ya hwere busua ebe ya ade a ha adwene nti yesre nse obi ye bibi so a wo so kai amani on this note ma nam kwan so ba ma amen amen so o mama me Akoma FM me dey me se pe range ro Allah mama me dey Allah enjewa ayo ba me mpa yase aka amanu ya we ye nam kwan so na eba no anya afi na be ya yi obi na de ba ya ma mi se mi to mi se jidie na me so obi de ba so se ya de ba me say afi we receive oh so mo bina na me nkoma me say afi be ko na we 31st be ko na we ma na me malanche ra 4 so for yes me jazwa mo tie no so be to unto wo le baba so me na je de na 31st be duo me na ka kira wo so me na ma asesa me ka nya de sem ni be ko na sia wo bo se na sia me twi me ka we be simi na je because next year me kiss aka we engineer e be dik ya ta chire na leta enche bia ya me go so yo God is working behind the scenes say any answer ne wa ana so for nya BMW I say e be ba tra na be for wa we ya na me ni anu kwa na timu ani na be duru fast ani na me 35 na na wa to de dada it is a system so answer na e de ye ne se na me so de be du e wa ka fa mo bia obe ye de ye adwuma ene ye bibia ye de a share adwuma no odo ya ye woma adwuma no ene muwa efri ye ni ankasa ye wo not even from the company but efri ye ni ankasa ye wo aha eno no nyame share obe ye ta Akoma sofo ho abasem ma asem say pesa mo bekento mo din na mo e na ba ya be be ya for the bottle chla ba ya be ya fa ma ye sister ba ko amadoku a wase na ade me number ma no na no appreciate adwuma ye pa de na wo kan ya no appreciate adwuma ye pa seche se no kwasem ne ye bo adwuma nti amadoku a nyame nhira won so e bia wo bia wo US man no nyame nhira ma de bia me kasa ye ho ye adwuma ye se asofudie ehu ye adwuma ba kwa Akoma FM se wunyini mu a wa hwe obekasa se de wo pe na mo wunyini mu a no hu se sa adwuma na ye adwuma sebi o se enye mi adwuma na ka ye adwuma bia na ye se ye de chew kwa ka wonye na unyini mu na hu sa eden nti se mi hu se mrantie na pray ni ade a na ye memobo it boys na o mo nam me ye sofo me ho ono bi wo we na pampam ni se na mo se yo sofo wo wutumi sa ko nyame mfre no wo wutumi sa ko yo na wo so nyame mfre no just as of ono wunya me score ono ne funu ko vibrate ko ka say me hu say na no mfrɛ me me frɛ me ho just Akoma Ghana ha yes Akoma ho ma eti omu fi say menyanya emfidie menya megaphone ko no me ahya ase obi beto speaker kyeme odididi mu a was me bete asore ma wonya me be na afrɛ no enka Bible entia say obi pese oyenya me adwuma Bible say obi pese o fanya me adwuma wa fa adwuma papa me mmum ye say ohwefo no say yenya no ho asɛm enka
oh enti sɛ wo Bible mu nyina ɔmo nyame hyɛ ka ɔmo asɛm sɛ ɔmo bɛ fa adwuma na ɛnso sɛ enya ne ho asɛm ka ɔyɛ ɔyere baako kunu ɔbobo sa nyoma nyina ɔnyɛ sadwo ɔnyɛ popopopo ɔnyɛ sikani saa nyoma nyina no ɛyɛ wo mo afei na ɔmo pɛsɛ ɔmo yɛ ɔmo nyame bɔ no na Jeremiah from birth ɛna nyame sɛ ma yɛ odiifo o te sɛ nyame ma no qualification sɛ on qualify sa ɔde enti ɛwɔ ne mu ọmọ mbẹ sakra Paul sakra yẹ ọmọ nso obenya sa qualities na of heart na ọyẹ nyamedwuma but ọmọ ka se yẹ pẹ no ọmọ de nyame anodo ọmọ straight ayi sẹ these are things that say you qualify o de adwaman krono apobo hege yi de obetena hebrai sofo tv nkom sha de bi amaka se sofo mu ne manante pẹ but me hu ade members atam na se bi I see sɛ maduma kyɛde ekuta sɛ ma se media no bɛ didi a kamani ha okra nyenze kamese sa me ka 31st kamanya bi dada but ma ye adwene sɛ ye bɛyɛ adwuma no kroje no your life is different your life enti me no sa mrantie ne sɛ o start park so ma no okodi om ho e ma la chief ko onko he ho e ma o sɛ ye dibi wo da kodwo wo sɛ da ban ti ye ko brema park so akodi bi ho na afa enti we asofodie be no di me ton sore mafo me tum ma ya fo asofo ne na ho me so no mu nya ne ya asofo e bi ba wo fombo ma wo nim sɛ obi kro ho ye charity mi suma ma ne ba so dem ma o person no bo dwama sai na no so enti no ta so dem 5 years no to wona ye be man de ken obe aso pani nyama nya asore ni enti no ba yo wo sai enti no ba enti mamu mani na ho na ma me catch chief say sɛ wonya kodie wi a bra ne bɛ ho asɛdeɛ sɛ bi sɛ nya mamboyefo no nipa bɔnefo no sansani te sɛ wo ɛne wote akora hwɛ akuro pa da akora sɛ so ma me hu ne yɛmhyia hyɛra na musa sɛ sɛ wo sɛ ka sɛ ne one sɛ wo sɛ ne one city pa na akora hu sɛ woyɛ wole sɛ sika no nya obɛ dɛ wo de bɛ ma no ne mmom ebi ne ni ho ma ɛno kora no ɛka asɛm ɛma akora hu sɛ oh ɛne yɛ papa yi ɛwo mu sɛ wagye me sika deɛ nanso oh but Akoma FM uni Akoma kura yedi dwene nipa ho abiri no ayɛ sɔfo wen program mo feli as a pastor Akoma kura ne tima yesi wunya e ka o ka sɛ ma pray o bi a ɛyɛ den sɛ ne ma me hwɛ ka wo ko hu ekuru ya bra kura bɛ hwɛ no so oba was oni na da o na chief on pen ho asema ma ye po ye wo mra ne yiri ni asia anya sam ododo ho abebi ni be gina no ono do ye obi nsuma asofodie so wo so obedi sofo no we no krojen mu bu say na mama ye ka seti asofo rofo ene odu be na ko o da ho di so sofo ma na afare enye bi asa san kurasefo yi ase adwuma no o mama de na aye tam o kwa wo ye sofo na asa afare ada na mo ye sa ara na nyambe tua mo ka chief no nkofo nyambe tua mo ka mo na mama na ma ye bo afode ko na ka to mo bo ko ampeso bo because of say asofo nya ni why sofo sa no tia ma ya mo ne ya ko di obi re so ya ko di obi ba ali asebuye chief ye na afra so na se de unya ka asofo ya se so nya the chief mrama se chief ama na wo twia minini enu anya papa asofo nya tisi wani abre na asofo no kra de ni ya sofo mu ya omusi ya sofo na ya sister bi o hwam say sofo say de omusi e fena kokko jama wodi manam say the feel say ana muso sofo say ma me bo me live that o omu mo say sofo say osi pala de mo so me besi ne ko me ware kwa na me nya ma asem me ware sofo ma me ma besi ne me hu no ba bia ta so kura dama enso kwase chief ne na busuafo chief ne busuafo ma ama ye nampla ye farese be ye hodia what ai no omutum chief nkom se na timi se nkom se mama na fa kaka de bitamo ko se fa ya che ma fa tame na chief onya chief ya fu patru sofo
medum no eye health alert clinic for na make am for mo dia ma wo ane an say eye ulcer anasa wo menses no emaye ana diabetes hypertension stroke anasa wo nine wo say tititi dodo eye typhoid anasa cholesterol won eye enam san yade ana prostate wo da wontumi na wo nipadua no wo na ase ya na emu hyehyew me pa cho sisi yade Akoma FM ne fa na wo do yade na ekọ me se clinics ne de doso na so baby a megidi sa wo kwa won san fa wo yade ema yade posuro health alert clinic sa pomdi adwuma ye fo papa won mo abere ni fidie wodo e de sa yade nti wo kwa wa yade no ensan mabiem ashaman ye ne Queen's Hotel na hwanimu ye be ashaman MTN Medina Post Office ye be First Atlantic Bank Kasua Crispo second bus stop ye be Concord filling station free 0242 518893 0242 518893 Pastor Julius so what air condition na refrigerator Akoma FM refrigerator no Marco unse Emma ye pasofo ye de ye yanso na ya asori ana ye de ye yanso na ti asori ye na ye sa begu asori ye no ana ye bibia wo ho Emma ma ni nya nhunu ya ye bibia wo ho ankankane asofofo no Emma bibia beku yi a eyema ebese ya eyema ebetumpon a eyema wo begina yi a eyema so omuka so mu de wo musika aboa wo nyamesumu a Akoma FM Emma akase ya aboa wo nyamesumu na wo di no kura ma wo mu a enche sesi a no wapagya sedo mbesi nya akoma ne do ya fa we wuka ye pia we hu sofo de na pesa wo ye sofo de be na pesa wo ye sofo de be na wo pesa wo ye efri se ehase wo Yesu abreso anya ye ni ya be ya saade no Yesu abreso wo de ya ahwe ko emanko a na pagya Yesu nko a Salome mo Mary Magdalene mo Susanna mo omu ne pagya Yesu saa wo Bible o Martha mo omu nyina ne pagya Yesu e wo Bible eye ma Akoma FM susu na ye wo mu wa ha eye ma enti se ama wa hwe ma yie na wa hu masu na wa hu ekwan a wo befa so a wo be to dododo ma na wo be krokro wo mu a mesra wo benya asem sofu bia wo benya asem wo ma ho efri se sa adwuma na amafa to mo ho so no eye high level oba bia pe because obi abenya na kan kuru ye sofo se de obesi akasa ne ho oba krokro no onfa ma asem ha no onu de wo ye nyame nipa osene sa ana omusa ye hunahunafo sankofo no Akoma FM me ye nyame nipa me wura huhu mu apie se wonni na de we wo kɔ ho wo bewu wo so wonni se wo ye nyame nipa eti se hu ne beto wo so wa me se wo ye ho hwe ya enye yie eti aba ye nya wono a o ensem wa ye de atoto ni tirim no dɔɔso obi anim se oba so adwene na adwene na eti ensem oje to na koma mu enye nani na ehwa ade o mema ni de o mu hwa ade but e ma de ya so na ye de ti asem na atɔ ya koma so enti o wodo ye wo meware wo wo ye ma ade nyina me gya wo a abibi beto me hu na no Akoma FM wo ye me dompe me nkase mu nkase wo bon se wo ba honhon no se pacha de wo ho bia wo de be ma wo because onim se daachi bi no e ma adwene daachi o onyiri he ya daachi mesra momma mani na ho Bible say omunyuma ana mudi behu wo mo wuduru ho na se de wo se hunahuna ho no se de wo si kasa no mese odwane wo ya ketesi adwane eti se wo bewura asole bi mu no wo bon se singa beto nwu a behwe wo hu wo ya nanu anu tro se do obesi ye no ho kro de ba be gina nim wo wutu mu se sofo asa gas ni nyina na be sitre o mu hwe wa so de mo ye ntimi nka na asem eti yasra wo mo adwuma no mo afa no eye bu adwuma e mo nsai no na mo sofo chief di mesra no on pa ne ho asem a ono na akofa aba se de osiju chi to wo na wo se ye mesane mu ma no
wo fa de folder wo nya asema de folder on kaka sika no mom ye beje ye beje ade na ye bi make afo no de ama eye duabo honhom wawade anapokra se wo yade na nso wo fa kira wo hunu wan munure ko yin ba ya kwankire ni nyina waye na nso yade ni mpo Akoma FM akona dokora be bomode anafo ani akire na ye bi ho ewo agona sama setie bia no na ye bi behwehwemu na fe wa mo akwankire sa yade no wa ha no nyina blood covenant na tete wo mabobɔ bom ho dua ese wo do na sama hante wo ni nyina obo beboa ye obi aju sika na nso so enewu kwa akwaji a wo so wontua eka na ye bi bedan wa de de ama asese ya bomode na friend was 0243134535 na ye bi no 0243134535 ana ye audio na fa WhatsApp no e was 0557667510 0557667510 evangelist mama ye chia atiefo ni ahwefo methodist ye wo mfie mienu ni ye pesa ni bishop obaye na fima odi to last year the was we are teaching everyone to live like Christ and this year the enso ye transformed, we should be transformed in Christ Jesus. Yesu na wo ya asor nura no no ye nyina ye hwe kanka ye asofo eni di animu to no ne ye hwe na asor ma no so ahwe enti ye pese se Yesu no a Yesu ba ye e ma no onu Akoma FM pa from the disciples no na di abama asor ni se ma do so chen emema eye normal Yesu bre so na wo em se gamaga na asor ba ko pe me pese me bodina eme ukoma mema do so chen na wo na ye nua no masofo yi we wo ba say o hye sofo panyini bi ase a ana ni expectation ene ye nkola na ye hye sofo panyifo na se de ye hwe se se tua ye ka yesu ye asofo te se panyifo no wono sofo gya ketua se Akoma FM julius wo hunu anye se bi na sofo panyi tiri mo odin onya wo beye but eni ho but essence wo vision se da chi bi ono so ba be gyan sofo panyi gira bi enti waye kom and that is yesu ni subai no wow ene nkola no nia ho brase o woni twai woni nya bie kakra bi no hunu makola se ja tom na bampa wa bie ene ko tu odu a nya bi o twa pepe mu odin no de ahye ho na ni nunu aketo di na chiro kra ne fon Akoma FM ni shuwa no tenten ti aso ko bomere Jese, when you go to the park, so when you are two, when you chapter no. Before the money bomb the two by account na for. O ma be sele mo. Eti enu na di sa niam we ba no. Na yen so aye frefre sa ankofo no me program no. Asofo so panyin na me. Me too. So you so for nyame bia. You should have known all these people. Oh, no. So no. Because minji lisa method so beti we go fast akwa di number assembly so for but no one keep play by side that be it will say they will tell Akoma FM so no hwe nipa ba program ba ko hwe de wa be yo hwe de wa be yo ba ko bi me invite no one so ba me hwe say that nisi kona what na nisi si mai so anam sam se klache ba ye no mato 6 inches na doa me ya branch say wa hwe me zip matuma block me mieda nya na be bia o zip a fi na krosia bi enu kwa mani ba me so no wo twa ba kuti wa rebi sembe kure me ti enu ne ne ya ifro oh yeah wa twa ni ti ne ya ifro na bia na wu obawe no nkuta ho wuti a ko bi edu wuti o mbeka sa na Akoma FM na ko bi na so ga na wu obawu na me sia ga na ma mo se de me na ko am ko fa no cross so akora ne ndo na de ayeka ye tumfo ma ye tumfo ye sramo anya nse bia na o se to apampamu ye how bebrebe wo sofo a wo tini nase na sofo bia be program na wudi na chi na sofo ma mo number asa wo sofo a wo tini nase wonya nipa onya hye ono so na atetewa wodi awrade asema tetewa wa show to wo ko sofo na minika ska no yama we bad abay 5 days before be onya hye
adom nyina nkanta the program na sika nkanta wo be chia support ada nkanta be chia support o mo be hu say yes ye be sere so panyina wo fresh papa yi frɛ no tu no fu say on fa baba wo sika ma no anya sa de abobo ba no e be saw na so fu pani on wa wi asore ma ne ha wo asa wo we na wo so be so no na chief me too fo o hwe na won te frɛ no a me pa chaw enka achi san kokko pe carpenter yi okay me te frɛ no dim carpenter me nya te frɛ no apɛ na me ja tu suru gu okay ya juma ala wa se so fo nya juma okay why na se so fo nya juma aba Akoma FM. Esa mi kwa na me nya juma kan ho ya yi nyina se maka ya be fa wo ma kwa yin so fo na nya juma ko ni mayen starting ni say bebre adwen akosi asofo binom so yesem edi na mo bobo ne yehu enye oma na hu se ba ko we so obreman ka so ane ayo wo mi ti chief no dabi chief no second story no mo behu part2 ni mo behu chief cry ye ka yesem nya ba bia mo na ko mama ene me yanka asemi on say emma pensencheni do Akoma FM. say yet main stream churches na yempe fi say eho yen hyenkom me ma sorry ameko SD ye say ye mompa ye gidigidi nti nyame ni ho mama me asemi ame na naka che me no na de bia da meti o say so person ni nyame di nkoma wa atena wo dem fa wakona yenka say nkwa sorry but yes I deal with and then man or munsia for wakonya na invite ne te se wo na oyonku be di nkomo ka wo ha onyina akire no na hwese nyame nyema wa ensenchani ne doso and then matisa sofu we aba e wo hye de na ma ne yes Akoma FM o hye mayenko ho o sofu we ensenchani sa fi se wo se na wo to sofu bi na ase e de na akohu ye ma wo ko ho ene ne hwe de awie mama me hu ne sra no in fact ha adwene yo anu edin na me de na me busa ne se wan fi wo si broken heart ma me ni nyina aka ho de na nso me nka se na ni bra bi ana bi na ma ne ko ba asa ene me hu ne sama ma wasua lessons bebre ba ma me nche ma de mama ware yem fa nko heaven no se asa akoya te se me ware ya Akoma FM. Matomu bi me nyini bi 26 years what about you there ho so for mama asam na kra na e dey na chese wo betimi aye so for mama mama ensema abusa nya se dey na ma hu so me hu ade bia ye soronko wo ma na betimi ama wa aye so for mama ana wa ma so for idi na adwena didi wo hu na ono so so for no ene se dey o kan ye ya mpa nya me so atua na so ka ma na kofa gold ani brenti wa kofa de on pete wo mama me de asem o kan ya eye me won wa chesem ti onyina o se de kwa fom nya na me kasa asem die be ma no so so for ba ko Akoma FM. mo me nyina da o ya re bia odiafo chese no na ye mi hu mama me wo fo ma me ba so nya ma dwe hu sa tina chese won kwa na me ho kra me nyini se won kwa no ne wanda because so for wetimi ni aso dem mo me nyina etimi ada de won kwa ade ya mama mesre aware eye nyame na de ma wo ba ho mpa ya wo mremre esem nyame be yi odofo ama nyame be yi odi ama ye nto ye bo ne njai se ye pe ye wura ha ya kosi ha ne ya fa ha ne ye pensenchene e na sofo we ednam e na say ye besre ama ya no Akoma FM. ye mane nsanto so bi me ne so wo ti sofo bi na asna hwe na de ekọ no embo wa mpacho pakoni ama na ko wa asore dada no na no na nkwaje ewom na wa aso tinas na ye ho adwuma ya mi hira ye nyina me da say ayona pharmacy adegenical syrup and the abame me so bomode a na emma wonsa enke be gynecare syrup na eye kama papa obi ho dwonso moja anasa ne menstruation no entumi emaye wo hunu ensuo white bi fi na kosuo kumemu ehwo ye ne hene na tenka kra woni bi ye wo hia gynecare syrup ayona pharmacy na ede aba enu nti tutumrika wo ye oba ehwo no ye de gi ade o mesre wo adamfa wo de ne nkose ye ade wo hia gynecare syrup
shop no ebi na bomode na fresh 0597 216037 0597 216037 na mawsa enkabe na ensisi akoso akuma enum na wanso watumi edi agi ade Vision Care Bar Clinic eho ene yeko Vision Care Bar Clinic se onua se ye di jaga man capsules anaba jagaji weye jagaji capsules Akoma FM me pacho so ye bema wo pese wi jaga ema wonsa jagaji ancha se eye jagaji ye posimu no de twintwan no poti ya na ye pedi ebe wura mu ye pedi ebe ye dogo sima na akwani ye pedi ye pe enti me se wa da bomodi na ema wonsa mo ka wan ka chire wa bia nye jagaji wo wa wi yi usimu Akoma FM am wajina so a na I can no dey and your glaucoma eye te wani so you wisi eye pressure me pache wo bomodia na bre behwe wani na ma wayɛ mmerɛ ɛwɔ mpamu abɔmɔdeɛ no berɛ ɔba bɛma wanya infection deɛ wonya ɛyɛ Vision Care Herbal Clinic hernia diabetes pressure stroke ulcer awɔ na wɔpɛ Vision Care Herbal Clinic yɛsɛ batakari adɔso yɛhu kramopa nanso nyɛ motie duaso so yɔnko ɛne sasabɔnsɛm a wabu akyakya ɛno nti clinics no deɛ dɔso Akoma FM abɔmɔdeɛ no berɛ ɛnkran yɛwɔ hɔ Kumase Agrek Nzema ɛna ɛnkran so teshin ngwa ɛhɔ na yɛwɔ frɛ yɛ no wɔ 0245 724401 0245 724401 Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie enti wupe wallpaper afebo na de tia na tia design colors no ejine mu nsuo trapetampe say wallpaper wutu sika enwodia Alaska Star Enterprise eho na ubenya no ye wokumase adum Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza na se we installer na wukoto wallpaper ni bi koyo bi adwuma ubenya adwuma pa Akoma FM 055 4114878 055 4114878 yentwa ye homra ye ba ye be kwa homa ne so bema efise wo fa rocker fo aduro pakum capsules uso hunu ne se pakum amami male vitality sabe ela se amani woni ya tai din aye tie wo wona awoso Makum pasho medase pashe wie die eye bokon so enya bokon ba me gidi se mete Akoma FM ha say dey by the time I mess we free say you know na kwan a asofofo e fa so sisi young girls te same ye wo ma bebra ye omo nam kwan na me nam nimu bi na omo ka omo no atum omo ntimi nkasa ye de edi4 ye de asofofo na omo use no as a stepping stone na omo higher young girls na young warrior no oba na ode nkom hye na ode dada o de nyamese meye wo sei na ebia ohun no na ye na kono ompene nka no kra ncho na ode nkom hye abedada wagye ade bia eye wo de agye wa boso asai wo mre eno ne ye beka ne ne eno na enne ho osofo bia yo bi sa da hu wa miemi a wo mpokuya ayire ne etia ne ama ye starting fresh ase ne fa nkwa wi pasho ahyase na afimu ani na bibi ntimi ndi kan fa sorry ni ntuja no problem na me wo ho na me sofo no invite different pastor by ya obeye revival ewo church no enti no one sofo no a me hye ne na ase na ye close so mo didi nkomo ba ku mienu bia nti ombe kama enti a wo se wo sofo se ema na e wa sorry dem ho ina ono mu ina ada na emu mu nkwa na ono wondai Akoma FM na nkomo be ni ema ye ina e wa sorry ono ye ina ada na me na ono me ndai a nkomo be na wonso ne ne tena ase di ema ne kan asasem ne ye den e true ena oba still am da so wa sorry ho na young girl a chese meni eji wo nyame fie me tonyo me siesie asori fie ne sa ade no
enti na ode nkomhye na ose nyame se obeware sofo na emum sofo na obeware no enye o papa na wo ne nanse no nam se na ye hwan a ose ye me nam se na nipa me ne natna metene nanse all this while enye ono ba mu sesi a wo se eyewo enti nkomodidie mu ana ose woni obi a ho minsimi ni obi a ho ene sa dia ma menti ase na me ne ntina enti Maako menti ase se me ne betena no ewo ma na ase ninkasa yemu enhyeda nsisi so obehya ase me ne tena kakra na obeka kyerem se oba na bana owo no ne bana yare enti opama cho se me wesika kakra o me ho a me famma no na ode be ma me na emu sika bi obeji bia me nchonto na me so se sa na o kan dia mate enti o sha se o se 100 cedis na me dia ma no o se 100 o se 200 na me dia ma no ena young girl a mesi so a sofo so obeware odie sofo no nso nhyeda ni enye ejuma bi aka saa ejuma na oye no ho enti se ye stew anamaye eye nkwan anamaye se ne eduane kakra full style bi na metimi ana me bi akọ enti me kono ho amen se akola bi ni nanam ho na tabu bebo bi na me se na we nso Matias se wo se wa wo ba ko na oba no kra so na we di wonyi wo se me ge obi ana me ne no wo ho na ne ba ne nyame de na nyame e di aso me hwe no na me se onua na obi a wo enya wonde ne na wo ye wo se nyame se hwe akola no na ejuma be na wanga sa wo ye na che se me kakra wa na ya wo kasa me wa me mfama no na wo ji a wo sa de hwe oba afoforo ba enti me miye ne kasa ye na fe me nya ba no se me jimi me anu jimi me ho e ma woni me ada afi de me ma me emra me ho so enti afi sika na metina asia me ne tina asia na July beginning of this year mu this can be 2000 na me ka chere ni say me pa chere sika na wo jije no e do 2000 enti fa me sika ma me no so na ordinary birthday no obi sending ni 2000 plus into on the Australia wo di scan be mame Monday no be kwa ko yi scan no wo di scan be brem no ho Monday man tenenka Tuesday man tenenka na me say follow up o say Australia ka si ya bi be ya mo di ye uber ibi eni bi no pese okoye odi 2000 ni koye deposit na me bra pinya sorry obi wo ha oye say ejuma ni bi na me say si a software wa won hyeda ma me hu ade potia ekoso me me kakra no wo no na wa beje wa won fa bi ma me me de kakra no wo no na wa beje enti de hi so wo pa wo koye sofo no ese nkonkron se me ne wona ansa na wotumi enya bi ebi obi di wafa kwan bi so na ma me fa oyere srasra wani ba ho so na wo ye oni bi srasra wotom no akoso yakuma mu ya sofo no mensro bomodia na bra na aduru bra e wo se sa sofo we mu nyina etimi yi wonu epie wudi ni ba bi afefu Akos mira solo mo ni tasi do be Sofia yo solo yankwa Akos na ngo be na tele na ababa yo mo ni on na ho so di patu point ni ku po so choka o ma cho mo ke papa mo papa mo ni na won tuma oni o mu se so o mu je o mu di ensamo anya ku po ni mo ke o mu di so no na baba wo no o mo di ensamo ko so mo mo na ka Akos da wasu na nyame ensha ne ne ye kura beda hoi ye ni mu mpo se na wode ne da ye enu wode akwa ye ni bibia obi ni mo we mu di omutumi ade nyina yo ni eku ni ade abuild ya sore wode ne ba bia frefre Mini aba ko sia papa bi mini aba ma papa bi mini aba maso wa satima pon ko fiase no tan coach mini aba mami amma no abegafo aba so dwumadi awudi so ye ni papa na so problem so a misrawo entina wo na ka wo tena wa de be ba na nye problem ma ko sia won ma ko me on be bua ma de wo hwe bia no wo sa beka afutuo na mbi tue nua ma no difo de bi o fokota mi bakata video so a futuo ni nyira ne de ato mama ko so de so man so
ni ji asofo bi no ni too much e papa no maintain anu asem and baby wants when you're 25 26 years no one worry ya office na brabo na pem and then near walk ama or so for be as when you want you so you want you what teaching was I would say it just a mamu when now na Ghana has say na ka we are say you want so for me and send we are say you were Jania so for and you want akonfo so for and you want yamekan so for it is a wood to na mo bi hu so for papa wo be kono na ase so papa bi enye se bi se bi enye se mu se it is your papa no you so busu ni mu na atene kankan ke wa mama ko se be pusu ni mu am enye atene kankan bi wa fofo no ma kata na so di fie abandi ni na mama ko so ama sọ̀rọ̀ kúkọ́ ní ẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ kó náà sọ̀rọ̀ dẹ́mu a yẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ mí ní abakó sọ̀rọ̀ fẹ́mi dá sí fa. nyame nhyia papa ase wo ni mani brabra sɛm wɔ ehu odi ni baabi afrɛfrɛ. ìdílé adé kọ abúlé bíbí àìsàn àbíntí market chimikafoɔ no mu pɛɛ na mɛyɛ sɔfi ase bi deɛ ɛyɛ ase bo saa na wɔn de yɛ maa no bebree se sɔfifoɔ no bebree nyame mpere wɔn na yɛ no obi kasa kɔm a ɛne nkɔmɔ yɛ tie siesie yɛ nam yɛ yɛ nsa do adwuma a yɛ de hwɛ yɛ yere ne yɛ ma eti sɛpɔsi nyame pɛɛ ni a yɛ bɛ gya yɛ adwuma ato afra na yɛ de kɔ so yɛ adwuma yɛ de aboa nyame yɛ dɛ adwuma ɛna ne ti ni aba mu no mu sɛ ɛmaa no bi so a gyere papa ne so wɔ ho sɔfo ne wasra ne wasɛ ne su wosɛ wɔ mpaboa bi a ɛyɛ black and white ne wɔdi n'atiti wɔ ho sɔfo wɔde saa ne mmea ne n'adwuma ne ne wɔakyɛ mo saa sɔfo no ɔpɛ yɛ de wɔdi ne ka mo ɛde wɔde ayɛ wɔ wɔde sika wasaa ne wasaa yɛ dɛ asaa da eti ne sie ne nneɛma am sɛ ɔmo mo yɛ n'ani hɔ na asafofoɔ ne ti na ɔmo ahyia ɔmo pasaa ne nua baabo nkɔ so ara mo nyɛ adwuma. nyame nhyia papaapa me nua bɛrima fido quick loan mekamfo de ama wo sese bro nyɛ ba wobɛyɛ ne dɛn bɔmmɔdeɛ ne kɔgye fido quick loan no na fa kɔtɔ features bamboo toilet roll na tontɔn na wo nso wobɛnya kakra ne abusua no ɛde ahwɛ mo how fa ne nyinaa sɛ wobɛdownload the fido app no ɛwɔ google play store na sɛ wobɛdownload star star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na wo nso wodɛ mu na wode kɔtɔ features bamboo toilet roll ɛnkɔtɔ no saa hunu sɛ toilet roll na akɔtɔ no ɛyɛ brownish color na kyerɛ sɛ no yɛ features yɛde bamboo mpɛmporo ɛna yɛyɛ ɛwɔ yɛ ne akasa yɛ mɛmo features bamboo toilet roll na wɔtwe ɔmo ma yɛ bi na mewizi yɛ no mehunu sɛ ampa yɛka toilet roll a features bamboo toilet roll ɛyɛ toilet roll ankasa woba ne kɔ sukuu a ma ne bi ɛnkɔ kɔto bi ne tɔn na sɛdeɛ sitie nti obi use baako a ɔbɛpɛ sɛ ne nkɔ no nyinaa obi use o ti wobɛnya dwa paa fɛ 030-222-4843 030-222-4843 sɛ wowɔ nkran afrɛ namba no wowɔ kumase na ɔpɛ bi atua fɛ 0550-000-990 0550-000-990 na yɛkɔ Dr. Gbedema Herbal Center Gbedema Garlic Mission no aba no deɛ prekasa garlic ɛne kyɛ sɛ lime ne natural herbs ne nti no stroke wɔsradeɛ no ɛte so koraa afei wɔfu na ayɛ kɛse ɛbɛdwo big man capsules ne Gbedema co capsules ne yɛma bɛrima a wayɛ mmerɛmpɛ mu Gbedema co capsules no ankasa deɛ yɛmtim ne kooko to aseɛ Gbedema ladies capsules no maako so akuma mu dry na ayɛ tight na godesh powder ne deɛ asema nyinaa bɛkɔ nkron kanhye drug lane tena terrible center Accra Shaman Equus Pharmacy Redema Pharmacy Carnation ne Kaswa Tribe of Judah frame 0248288788 0248288788 wodini baabi afrɛfrɛ mira Joshua Champion Prophet Kwamba Hayo Bafuta na ya onu kani Gadaina Amsterdam omute live namisha omate na wabako asofo rompeni manu omupeni manu binum unim asofo ro se omo ya so bia wala se no 1 cd 2 cds no ana te paso no aya so ma media umu so ma media won katro omo dia ti o be bia pese wale sofo so asofo ro so omo di manu a omo ni wo mo adai mo di kesa de mo di abomu mo nyina mo hu manu na ato de ba wade ade asemu ni obako bakrao
Yami ensha papa Daiwood Eba Hospital Daiwood 360 capsules sisi yade ni awututuo na wano no bi Daiwood ointment fast wapo no wapo so sisi yade ni awututuo ni na ebeko Daiwood 360 capsules ne Daiwood ointment herba ne pharmacy shop biemo enye na Fred Dr. Daiwood it was 0244886437 0244886437 kafefe so talala maonsanka kafefe yetakwa bentu asabana sabema low sperm count si yade bemo de boss one wadwenso nkruma na oba enka wo ho wakosu kuma no emu abie ukọ fichira wote yawo woni atenka oba ubenum kafefe to bi koma ukunu bema wo so to anu atobi akoma ayere oba no hu bibia yeyopo na so de agina so na wade ne so ba akoye na ba akonya enu akoa esi pisa intino daniel ba akwale na capidance made bobo so usko bi nkoko fe Harriet kafefe woman was 0207 183 819 0207 183 819 Caristic Venture the Zahara Mission in the G capsules aba me pache wonya ne munsa yade adokoro wo pa fa Zahara Mission no G capsules no wo fa G capsules no bienu no hwe Zahara Mission no 3 caps na de anom na do pa ne anwumrebra wadidi awie na wo be unu se ne munsa yade beko e na Zahara man capsules no so be ma wabo adabridwo hindi aba mesha malaria fever typhoid and diabetes no numbi wo de abomode na friend 0246 348334 0246348334 number one sa enkabi midi at Maa Akos na program no yakoma mun sam sa brede abusu apene sam ya champion say there ya was sports season and until World Cup no bibia wo pe bia no wo ba Akoma FM a with sam ya champion ne team no wo benya de wo pe bia nyame ya do china da Akoma FM the thrill the performance